I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na ona ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash urihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million urihe deposit ya shilingi 200,000 icio ingĩ urihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Protishi ire na title deeds. Ũhoro makĩria aria na baruthi kugerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. We murata wa ma na wafata kuri ithuĩ na nĩtũkenagĩra we gũtũnyitĩrĩra. Baruthi TV turenda gũgũcokeria ngatho we twĩroragĩra nĩ gũ-subscribe channel-inĩ itũ na gũshare ng'ano iria tũkũrehagĩra. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtuĩka ũmwe witũ thĩinĩ wa channel ya Baruthi wa Thayũ TV, hihinya button ya join ĩrĩa ĩrigainie na kiugo subscribe, no cagũre gatagatĩ-inĩ ka lifetime membership, Baruthi TV Partners na Baruthi TV Diehards. Baruthi TV, wega umaga na mũciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa Moria ndoka kũruta igongona rĩa mwana wakwa wa mũmwe rĩa njino. Nĩnjũyarata kwa matiekena ona ndwaitu nĩmekũmena, nĩkũruta mwana wakwa muoyo ngũkenie Ngai. Mutheru, 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 ngũkenie mũthamaki wa thamaki. Gũtĩe Jehova, gũtĩe ndũrĩrĩ menyore Ngai. Njũkire haha, mutheru, ngũkenie mũthamaki wa thamaki. Gũtĩe ndũrĩrĩ menyore Ngai. Mũthamaki o mwaka njũkaga haha Shilo kũrutĩra igongona rĩ muoyo, ngoro yakwa ĩrogũkenia ũrĩa mũkĩre. Mutheru, mutheru wewe Ngai, njũkire haha ngũthathaye, ndĩrirĩire ngũkenie we Jehova. Hallelujah. Mutheru, Jehova, mutheru, ngũkenie mũthamaki wa thamaki. Gũtĩe ndũrĩrĩ menyore Ngai. Njũkire mutheru, mutheru, ngũkenie mũthamaki wa thamaki. Gũtĩe ndũrĩrĩ menyore Ngai. We Ngai. Muhaturi muhati korweno, niwe tukire aho tene,
Ngirireire na mereria bali makumenye Umuthewe onanie wegai Chokiria ihoya riri na mwaki Anyararia kigokona gike Mamenyore gai Ashio Mutheru Mamenye Mutheru Mutheru Ukenya mothamaki wa thamaki Jokire Gotea dorere menyore gai Gotea Mutheru Ukenya mothamaki wa thamaki Gotea dorere menyore gai Mutheru Ukenya mothamaki wa thamaki Gotea dorere menyore gai Mutheru Ukenya mothamaki wa thamaki Gotea dorere menyore gai Mwathani ni turagucokeria ngatho ni turaguteia ni tukui uria wikaga ni tuwi hinya waku ni tuwi maigania maku ni tuwi wiyuritwo ni tha na wiyuritwo ni utugi ni tuwete hinya na wathani iguri maundu mothe ni tuwete hinya na wathani iguri mathamaki mothe baba ni ugeta ndo turi haha twina thayo ni ugeta ndo kumenyera miturire itu ni ugeta ndo muthamaki wa gututu wa thingu ni ugeta ndo gutuhe thigari cia mutu wa muci wa matuini utuhe araika aria maturangiraga utuku na muthenya aria muthamaki makoma maturigiceirie we wirwirigo rwa mwaki miturire itu muthamaki ugite ndo watutiganiria no korwo na ithu nginya marigiririo mahinda Jehova no wege keno gitu we no we thayo witu no wiyuragia tonwa tuito na mitheko we no wohonio witu we no wotorio witu no wakure mutharafaini nigetha ithu tutu wa thingu no kiriuka nigetha muthamaki ugocwo no abarario no tukure ni turagutia tando Thursday muthenya umuthi tutirenda kuwetu ate ni okawaida uria tumenyerete tumenya ngoma ndakenete ni uria koretwo erugurwa maguru maitu ni koretwo are ahotetwo kuria koretwo kinyita andu ni turamenya muthenya umuthi kwina atumia marohoro tumenya muthenya umuthi kwina anake marohoro tumenya muthenya umuthi kwina ministry zirohoro tumenya muthenya umuthi kwina nyumba masira mana korwo mekuo muthi ni mararekererio tukenda gutangatha magongono muthi mekwabareretio kinyume na muthenya umuthi ni tomatuaga mwathani twatangatha mwaki woku wokori twatangatha mwaki woku wokori thiini wa rĩarĩrĩ twandikira muthamaki watho kundu guothe andu othe matuthikiriria aria maratwirorera ona muthamaki mekuingira gutwirorera twandikire mwaki waku mundu othe ukigwa thauti ino reke amukire okori reke amukire ohonio reke maroetereire reke muthamaki opportunity korwo simicite mwathani acia mukire thiini wa rĩtwa Jesu Kristo ni twagithukangia no ngori ciothe cia ngoma mari othe kwaritio kinyume na show ya umuthi tobunjanga meri yothe aria na ithuĩ tũhũthĩre reke ithuĩ twaguoho we wonekane mwathani tũroherie meciria maitu mwathani tũroherie nginya ngoro citũ ni tũrahoya gũkũmenya makĩria gũgũtaũkwo makĩria kiugo gĩaku kĩone handũ hinya waku one handũ roho mũtheru wa Ngai nĩ watwerekereria roho mũtheru wa Ngai nĩ watwerekereria roho mũtheru wa Ngai nĩ watwerekereria tũhingũre maitho ma kĩroho tũhingũre matũ ma kĩroho nĩgetha tũkũigue ona tũkuone nĩ twagũtĩa tondũ andũ aya baba matikuma haha ũguo maingĩra nĩ megũkũigua na nĩ mekuona thĩinĩ wa Jesu Kristo hoya ona twĩtĩkia Amen. 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 Wow, thank you so much. Na karibu sana haria hothe urerorera Farodhi wa Thayo TV we Kenya na diaspora tugacokia ngatho nyingi muno makiria na mutheri tariki 3 mweri wa August 2023 tugacokia ngatho tondu ino ni tabarira ya mbere mweri wa August na koguo no tuthiite wega muno makiria thengio ona ni aria turari na ukuria mwana wa Nyandarua heho-ini njuru muno turagandaga nginya moko no Ngai ni aragitucokiria Nairobi wega turoka ningi tuthiite okuria Kiambu thiini wa thibitari umwe kuria family ya triplets ira gikarite okwa ihinda ni ndu wa ukiaga kindu gigwitwo bill ya 700,000 na Ngai aratuteithia
maundu macio mothe turatuika ni twa clear ona ni njui gukinyiria riu ni hindi mari thiini wa process ya discharge na koguo muthenya wa umuthi mekurara mucii riu ni undu wa giko kiu na kiria kia Nyandarua Ngai witu muno makiria ni tondu muri andu a ngoro na ni mwikite wega muno makiria ni tukirikiria tabarira ino ni gumu update uhoro wa kuria Nyandarua na maundu mangi maingi muno maria marekeka nginya kuria Konza andu a Konza tareke inde mwire muona gatari kugweta tu riu no akiona chata neano ni president wa bururi ya Christ University nire igongona ria rigwikikaga o ndagika nini kuma hindi yo ndaingira studio na gugo tugacokia ngatho nyingi ohoro cio ndukumuhe wega tukirikiririe tabarira ino gatagati ka maundu maingi maria tukuhaririirie muthenya wa umuthi na no ngwire ukuhiririe tondu maundu ni maingi muno maria makorete ma family maingi na koguo kwina family nyingi cie thiini wa maundu maria tukwaria muthenya wa umuthi na angi matire marahinguka maitho still until now matire marahinguka maitho na tabarira ni gukuhingura maitho he maundu ukumenya thiini wa tabarira ya umuthi na mateithie kihiko giaku mateithie mucii waku na nyumba yanyu na muone mathina maria maramukoraga maingi ni mehera ni undu wa gutaukwo ni maria tukore muthenya wa umuthi but before then reke guhuteria tondu twire tatu wa mbere nguririkanie safe box na thengio muno kuri andu aria mari nja wa bururi ni muni supportete na njira nene muno makiria hari kugura safe box ona tari muthenya wa ira heri marangurire may God bless you so much mundu gwitwo Monica na mundu gwitwo Catherine God bless you so much imwega tugatwarwo next week o kuria furayo ba ire ngirathio kuria gitengera ugo tugacokia gatho nyingi muno ni undu wa gutwihoka safe box ino igagwo title deed document cia fata muno makiria cia shukuru birth certificates no wige besha na no wige kiria kingi ogyo ngenda gikogi safe na ugitigio no thie murimo no gagikorwo hau kirio safe koguo ni nyamu njega muno makiria ina chabigire na ina password so no decide kuhigera shafi na ucoke wikire password koguo riu ucoke riu atwi na shafi imwe na password riu we sawa safe yo ni kuhota kuhinguka undu coka korori mwega koguo no wega wigurire safe box na tucoke twarie uria tugukurehera koguo ngenda kumenya maingi mamegi thogora na iri urenda muigana wayo na uria gugukinyira twarire kwetukira 0798 008 008 0798 kura no ndiraikirio na ndireciria kihitaitano gikigera hingo kimya giukite ako ndirahetia na koguo ni wega twihikahike muno kihitaitano gikira hingo kimya giukite na riu nie ni nominatetwo kuria kwa Golden Honor Awards koguo no ujikiria kura na ningwenda urute thimo yaku twike kaundu kana ihenya muno unyite thimo yaku uhinye star 250 star 250 star 22 hash na wekira oguo 22 hash wana wa hinya ri ni ugwetio code rega ni star 250 star 22 hash wero enter representative code niyo 233502 uhinye okay wana hinya ukiokuirio voting for Farodhi wa Thayu in the Golden Honor Best Media Enthusiast wirio kure mone ciringi 10 enter number of votes riu wikire kura iria ciothe ukwenda kuhe akoro ukwenda kuhe kura for example ukwenda kuhe kura igana rimwe ri kana kura 200 ri wandike 200 hau coke uge send na uge send uge pay with this number warikia gwika uguo ugwetio pin yaku undu ucio korwo ri sawa good utigire ni wekira pin yaku riu nigetha ukirihere kura iria wanjikiria na undu ucio ukorwo ri mwega he message ukwamukira aiko winja wa bururi ndungihota gwika uguo no utume besha twethe andu ma vote na nigetha undu ucio ukorwo ri mwega kana no utumire mundu wanyu umwiria ani votire na gutumire message ya uguo ani votira na nigucokerio ka message karaiga no age vote e-tuzo poll system na wirwa ni kura ciga na waikia undu ucio ukorwo ri mwega so niki hawa rekerio tungereta hindu thitu guku do you want to pay the hodi pay with this number then I has to ekoni ni gwenda ihenya na iyo ndio ni do you want to pay kiria pay with this number runi hodi runi ndogie kati na me kwe sororanas okay kugwekira star 250 star 22 hash
ogekera code nominee code niyo 233502 warikia gwika ugurio number of votes giciikire hau 200 500 ucoke urio do you want to pay with this number bas yes shoke will proceed wikire pini ne ukuro thank you for your public participation to crown Farondi Wathawe in the golden honor for the crown title best media enthusiast na ukiro ikia kura shigana na ukiro keep participating ndishoka korore mwega good dekelie na wakuri ya kwa Farondi Studios na Farondi TV riu twina OB OB ni out broadcasting services. Yes. Tuguna gari ya guthie igakamemerekia ukona igongona ori othe kana kanitha-ini kana niku turoka twibangite tugakumemerekeria igongona riu wega piu igongona ri muthemba oro wothe tariu muthenya wa Sunday twari kuri ya Ruiru Stadium OB turiu yabangitwo he OB ndonire we cia media ibangitwo hona ito yario hau koguo ugienda tuku broadcast ri igongona ria kwimwe kwemwe whether ni mathiko hiki anniversary kanitha-ini handu hothe ugutukinyira kwetukira 0718 4433 0718 4433 ndocokorore mwega ciegie konza ni gukuhetukirikiria tondu kuona Alfred haria muico-ini niga tukuhe uhoro wa ica ikuhi uria wakorwo gitukinyira wigie kuria Konza City andu itu ni mugutonga no go president yanirira oro riu ndona mugitonga nona president we uria kite atiri ana dikora weka atiri no wega twari hanini we kaundu kawe no me nyumba ri igia kwori yes yaba kwenjera muthingi niguo no keja muthingi ri ni uria mbeca of course muthingi ukora milioni kadhaa si na thi riu ugeja muthingi ukora ta utiri ni cotton ri ni fatara wika ikuruke ukora ihiga muthingi wa Konza ri okirite mbeca nyingi ku ni sikirito nathi urakiugo gwa ta university irakwa hau twakorire gia kwa underground yes ati irakwa underground no nginya yambiririe na underground nigetha ikorwo na mezzanine 1 mezzanine 2 kogwe uruga nigetha kinye mezzanine 1 ri yes utaki imagine muthingi wiku that's the thing na sometimes no kuona nigetha wabeta na iguru no nginya mbe coke nathi na ndona tari kuhana the istona ta turacoka nathi no tukwenje kubata na iguru na niwe kandu agai tukiriririe na tuhe thirikari ino ihinda tondu ngithikiri kinya speech ria rira ni ndeta murimi ndaigire ajuka wega tondu fertilizer ria tuikurukirie kuma 7,000 nginya 35 ndiora metwarie 25 rwande kene ni kundora handu uri maga nigetha nani tukurima mugunda ucio ngi neiba hau turime hau tukurima reke nguire tukurima muno koguo undu ucio ni mwega na riu nona ningi ni aheana chata ya Kais University akorwo aria ndagika nini kamwire tuingirite haha riu mundu wothe gurite buroti Konza City no guchate yo yaneano tabiri gweka mathubu buroti yaku ni ambata thogora chata ndineana gwa uguo urenda gutwira Farothi tutigane guskano na ritho tuhe 7,000 tunjie kurima bebe ni gutwira horo wa guskano ni dibiri na muno besa sirarike tigira rogo miri cia na ihenya muno we na kana ni jata mararora na muthuri kwa tuiga hairo 4,000 ira na heo mugwanja mandu matiaho ciga na ritho ria kiria scan ria aruta kiria kiega muno gwiciye jata ronekire gicaina uguo yara hairo hote rikugwa andu matirahe mbeca ciga na ine na niguo twira challenge ya undu ucio ndona wina mawoni matiganite kuria TikTok tondu no ega tumenye niki kirathie na mbere tigakorwo corona yarema riu turokire hau nike nwe kandu mamenye nwe kandu mamenye riri ritho to uguo rionaga ritho to kuona rionaga uguo ritho ri maundu maingi muno ritho ni ngiti no ritho no the problem tukona ona ithu twicire ritho no kona rona ritho ri no ritu akor ritho ni riri hamagerio maria mothe Farothi tukoraga ri Farothi ro tiga uguo mathi ithatha tutwaritu yariti wega muno tawa wa mwiri ritho tawa no mwiri wothe tawa wa mwiri wothe ni ritho ko mundu ngi ritho riaku nikanyita ni tawa waku anyita ki your destiny na mariko mugite ritho rigithuka ri mwiri waku wothe wina nduma meaning mundu ngihota kumanipulate ritho no wathira na ndukariganirwo niguo ndiri andu na nigutari uhoro ucio makiria Adamu ri na Hawa ri ao no menya higiciro naki ni ritho we ona muti uria ona by the way ni ritho ati kindu kige ni ritho kumehia macio mokire thuru ritho yes so no gicothererie kinya Biblia ri mundu ta Elisha ri here rumagere Elijah ri Elijah muri atiri wanyona
nä icio aritho mutumia wa roti thina wari ki kwigogora akiri kuona na no ritho so ritho rina Ibrahim ri kure guothe wafuthe ugufara uguo kuona roti kire ke muteire mwenyewe ri ni kurionire riri ritho thini wa thi akirho ni gate na tugikuka thini wa ku resort asiri umundu kariganiro nikirikiteta nikiakiru toko Victoria Otters ri nene hari igioka jwe bisi yakubaruthi bisi othio ndimithondekere kigongona ndamithondekere kigongona ri we through bisi no mutoro kuthuke tando bisi ndathondekere kigongona kogo bisi ya mundu no ithondekere kigongona na ndugire githini wa thi akirho ni kuri kindu tutaga demonic images kana demonic cameras demonic cameras ri ni kuri ngihorwo bisa na bisi othio rutiro kigongona no muthi ukorwo bisi one athie endio kwendo moya bisa ciandu magasi thini wa demonic covens magasiaragiria handu haria he mutumia mwe tohoire ndakurire mathia kundu thi nyumu makaringithia matumbe mugwanja hau thi nyumu makaingira na thi maigina na thi magathie kundu ngurungaini kuuri kwina bisa ciandu na torota itu ingi muno twandikitwo akone Cephas ri henaga kabisa ya Cephas ku aciuma hetwo wira kwa ngoma gutura maragia mundu negative uri bisa yo kugo bisa no yoyo na tona ritho ri ni utheri kogo utheri wa kuoyo ri ni destiny na mama ndiko mugete atia utheri wako wabati kwarahuka na mundu ni anyita utheri waku ndukariganirwo niki kiu kiratuma baruthi na ndire andu giatiriri when the deal is too good think twice ndungije ati one scan undehe na reke ngwire undu umwe uramakirie muno ni ati andu acio tuge moka undu nie ni thiete ha Greenspan na ngamakora na makanjiguithia muno ate ndirakwira ko mamuskane iyo gari hau kiria bado yana ta mundu ma accident ini imagine rĩu niĩ ndanamĩkora ha Greenspan na makĩndũgamia no tũreka kanyamũ kangĩ ndaingĩrĩte ngaiyũri ndĩraca reke ithiũka itarĩ na ihenya ndĩrĩmakorete harĩa mountain mall na ngamaroranga ngĩhĩtũkĩte ndarĩ na ihenya niĩ ng'unĩtwo nĩ ihenya rĩakwa Free hate testimony mwe aturendaga na mutumia ucio kiuga atiriri iraruta woru atiriri ati mangimenya no wendete mbeca mamenya no wendete mbeca no magutiriki na mbeca na no heo mbeca njuru na muhunjia ucio ni muhunjia mwega muno baithe nigo dada ucio ugaga ari muhunjia mwega muno no muhunjia ucio nendete mbeca muno amutirikire na kumugurira kiratu so umuthi no utirikwo na gusikano heo mbeca mbeca icio waneo ohane wendie sura yaku no mendo kariganirwo ritho ni gate ya soul na ndukariganirwo baruthi umuthi kindu giothe wonaga ubocaga ugicirie umuthi wanyona urikanaga sugar dust asho ndakona urikanaga tunacokeria so kindu kiria wona tumaga wajie gwiciria koguo kiri gituma meciria majie gwiciria ri ni kiria wona bisa yothe wona umuthi ndukariganirwo kuhinga maitho tukwati reciria no ono gehinga maitho no wona kindu toru ono gehinga maitho ha ugikiona sugar dust uria tware ha uria twaragia to ni ramiona koguo maitho to kwina maundu mahinguraga thini wa thi ya kiroho kwina maundu mahinguraga thini wa thi ya kiroho na nikio ndiri andu he mundu makethini wa mbiritagwo na hash na hash ri rito reke minite nyoka athire kira ndo Jabez Gilead ati nigetha ndothoke kirikanio na inyui no nginya mwetike ndu mukore ritho ryanyu ria mwena worio niki gituma genda ritho ria mwena worio tondu mire rende ndakora ritho ria mwena worio ri andu ndanyita vision yao destiny yao na ni uguo niko hota ko manipulate ungimenya ati ka Satan yesothini mundu maingi muno na turingire tondu hena muritara kwa bakwari ha marikariku kabisa Satan yana mundu uyu ni ngumunegera mbeca nigetha munengere utheru wanyu tawa wanyu koguo no munengere tawa wanyu tondu ritho ni tawa no scan tawa waku athie naguo na wendia ito ndurari woneki akire kwendia wendia he mundu ndeiguire TikTok akiuga atiriri ndikagiriria oku ati hindi ya wascano ri ni hari nginya nita signature ya bata muno marabatara ya kuga riu undu wothe ungiume we ni witikanĩtie naguo yes ona tu ingiko jetetio souls no metuga murango wa soro niki ni ritho na mariko mugete thini wa commercial Babylon thini wa Revelation chapter number 18 makendagia souls na murango wa soro niki ni ritho igeskanira ritho ndakinyera yo soul from there gunegere mbeca no wendia ni kwendia kuma how destiny gwike hijack na maybe kara gege ningi okero mbeca ni ndio yago mbeca tundu andu maskanitwo makiria andu milioni 2 Frodi ndio medete mbeca cia toho muno no na kindu iko oroyathi tigana kio kaba kindu uranogera
gukira kindu ro yathi kindu kia thina mwiri waku kiria kininite andu ingi muno nikiu kanie ndingigicika no ati nigetha neo mugwanjai kabathie ni menya ndaro ona ngigwa ni milioni ona that's a thing no neo milioni iri uthukie mutoro waku wothe akwira hai we Ndiuka gore buroti konza no yuko president ni aheana chata ya Kaisi University this yongere ndai kugaga ni message ndira cio ni buroti ndagurite kiongerera bei scan oritho we nigetha heo kiria no negere ciana murie mutuke mwendia family ngima tajira mwanjige guturugo mwanjige gukuo niki kumbe ni nyumu endirie tene na mukeneo mbeca mukiria he mwereire na biria mwoneiro kwani una pesa ici pesa ici irokara igioka ithio guo te irokara ithio guo na ndoi mundu ucio nini njoya andu igana ona makuire ni mbeca maneirwo cio githira kimwe ati gutiri mundu uri roka deliverance acio mascanetwo ona ndiwe kind how hard it is ku deliver mundu ucio gutiri mundu uri gutiri mundu uri mundu ucio ke deliver tutio rito aja muyo Gogo mwemenyerere no me hati hahuthu ta mutumia ule wa kiria mutumia wake rorete agia nongi na ruoka aramuingata ihenya aira Leo uri muno ndega ritho ria kuonagirwo maundu handu horia we oreonagira ukorwo ni kuonerwo onerwo kerwo kana wendia kende kigia kuria tutirameno akendia andu memenyerere muno makiria andu matige tamaa by the way iyo ni tamaa andu matige tamaa na hoke Ngai tondu Ngai no aheanaga indo na tulia irati Ngai ni aheanaga na in a genuine way na no ajiri na magana meri na ndokane huthie no ajiri na magana meri waje kwendia mboga no ndokarigiriria hau exactly ni ndikoguo ona ungikora wena mathina mahana atia tariu ona mundu ucio turatithagia kuria thibitari muthina wa Kiamuri ithu tiramaricire 7,700 ni maroi cikuma ku koguo Ngai ni atumanagira mundu Ngai ni atumanaga tiga gwitumanira yes Ngai ni atumanaga ninge no wikiri handu irima tungiga kugucia hau ukwirire hau ni ukwirire hau igabira mwera pastor jiandae kufanya deliverance very soon deliverance kali very soon ya ritho live kwa hiyo watu watarudishiwa sio nyota tu mpaka macho Gai no me parode no gagwete ndo tugithi na betara njiriri tugathiriri he ndi mutore na satanist makenjira netuaga ndo desperate muno agekira a Cristiano thire nigetha mage utrust Ngai wao koguo no manipulate to ndori besa ndori kindu ne huthu muno ko manipulate mundu ucio gukira ko manipulate mundu ina besa Fathia ndakoria twathia ndo tu kuhujiria gitonga giaturaga no fati kuhujiria ungi tondu kirari gwetiriri inyuĩ ri ni mwoko uri ona muna Cephas mwaka ati ndo tu ndori ni mukuria ninangani tabai mwigira iha mwamba muri tumuone kagira na mwana tari jokira ko hako twathie tuhotite tukirotore tukeba kuria we kiba kurugero matumbi tukeba tukiria tutorigo gwetiriri uma tuhotite na turahunja na tuna mesia na turisamania kuria thaa 11 tuthie yana report tukiria riu twicirige tukiria ntoko mahunjirie ko tukiria tukiria mwarikia ri inyu no muthie mwekanire kirekaniro na irio kaige ndu mugitwara injiri na muriire riu na ko kuma na ngoma muci ucio muguciira ati muiguithanirie nacio so ndo gatike desperate kandi keiko ne gyoka ne mundu nyuma aku tatu wahata utuka desperate ati kindu giothe ugioka no gukioya uguthukia ona kafogo kuhana gukira thugia makiria that's true yes tukareke thina ukorwo ari gitumi gya guthiko scan yeni kana hingure murango kwenda imono na kaundu tu kanini uguo uguo no uguo ginya hindi andu magekira namba 66 magaskana gworo uguo na no kere gundo kugura kindu kana kwendia ona no acio maskanito moya te kana marekirigu koje ruta horo muno turati jere oti no kugerio rageragio ati hare turorete ri ati gutiri mundu kahothagira Facebook utai muskaneri itho que si joder a thaa ici we niko kire na maundu maingi na no wega twire andu mwihoke Ngai iguru ria maundu mothe tondu in everything maundu ma murona
it is not a coincidence ati maroka tha ici nima reke ngwire kuri andu makomaga magatoro magicora uhoro wigie muthiro wa thi tondu mbiga Kristo ri ti ati bado gutiri andu mari kundu marathagathaga na ndukariganirwo kwenda kuthikeko common currency one world religion imwe gutuki ithuothe kanitha ciothe cikorwo kindu giki kindu kimwe uguo kwina currency imwe no kuge na njira imwe ya ritho so no gatumenya maundu maria marahanika ri wana tiga toguo no kuma one world order mundu othe scano ini bas ini na kutogero tu scano weko tano hindi ya corona ri rone mask wikirai mask inyuothe the ngima turekira mask turerwo sanitizer ndio solution ya moko maitu na services ngia tole muone gucite jirio kuo twaga uthi ginya kanitha no wiro utascanitwo ndukaheo visa oraria no ginya hindi taramuvaga ndura ngirathire kuruta na kire tigane kore ru kora ngiri in fact tiro imagine tu nigetha igie bururi fulani no nginya kowe muskane ni onire ngitigwo Egypt ne kwaga kiria competency certificate by the way ngirwa sa ne bururi wanyu ro igatithwe no nginya kona yo ta tugwitia utano ima guku tugone vamu hinde wikwene na no wagiri dia gai ndare ko deport ro ija we dia dikienda kuririkana gai Ndukadia destiny yaku kindu kinini na ngai kurera utwana kuraihu kundu kwina indo nyingi cokyo ciendie 7,000 koja 7,000 otika faiki kirigana rimwe ukiuga atiriri ona kono wendia indo ri no akiendia at least no iga biashara koja isi ono itiganite nginya kuri hanyumba imagine ona shopping ya moita agigika haya sabe na no weka atu no aneana na ndorame uri athie gwikwo na murimi wa eka ithano no cikiigana tu akito mihuko 3 ona fertilizer egoithi actually kari fertilizer cigana ni rakiguire acio ni igire na nuthu ire tigire na nuthu andu ko ari bado tutorigo ne president tugeri kurima na mihuko iri kemwe ngagiana ire ugire maundu maingi muno na no turiga tukama analyze haha andu becire gimoro macio tingi maria no iyo ni area yitu irahutio riu nike maundu macio kiri ithu tudira na source na tugina hado soro irathukio no nginya twa tugina andu makeri ku discuss undu ucio spiritually no nginya na ithu tutherie no nginya tutherie na tuki ati good karibuni sana na mukeigwa mwe mucie pole ndi twacerithirie tabarira ya muthenya wa umuthi ni itumi tutangihota gwithema yuma ya beririe kawaida no ndagiana kamutino kanini gafara na twagicota out na ndagicoka koguo ni kitu keto matabarire no ecererwo otherwise tukaga thaa thita ndio gogo ni ndo wa mugeni ungiciria ni tuingira thaa ici tukaga thaa thita no ni ndo akaunde ko kwa kanini na niga twagithondeka kagira riu ndikiri haha na ndi sawa ndina guthwo handu nie ndi sawa oi mugitire in fact ni ndironetio ni ndahota kuona accident na ndirahoya koguo na ngiguthwo no ngumenyaga no wajira ndaigua ngai ya kwariria horo ucio na sometimes twaragirwo ni ngai na tutumenye that is it na kirio ni tarita kioneki no na ndingire cirire but ndirahoya ni ndira kwa cio ndirahoya koguo na ngiguthwo ri na ndoima ta statement ira ino rituri urahoya iyo ni statement ino ritu muno ko ndu nahoya ingia gutha thiiti to ni yuma mbere yakwa ndahiki twakico ni ngari imwe tu ya decide kwehera bara highway gatagati na actually ya hera na yarugama hau koguo riu uma mbere ya viti bahati ahota go switch no ni da slow hanini na riu thutha ngutha riu bahati ya ni direct gutha V8 no cio uma thutha kwa ri riu ndauma na choice no na harira nduma na choice idangiaga kungutha tondu no meto ni highway kuo mundu othe ihenya-ini no ndana kiumia ne sawa na no muthikiriria witu by the way ucio wa ngutha no muthikiriria witu no aroigo tugerio ona kule nyuma Kasarani police station ndagithu ginya ni borithi igana na traffic ona how days ini nguona go ngigeithio riu ginya andu magakirigwa atiri kaka muguthire u ngia makarigu kotari show-ini gogo gaire mwe okeku bara borithi mwe wa traffic njuri muri ambia cio thaa cigana ko nyirite ku thiini gogo toka magithagia ndu ta borithi acio by the way ni ndakimaka borithi a traffic a Kasarani ri ndakira ni matuwi wana tujua wana ku thiini ri
Nĩ andũ ingĩ mũno matũgwe kũu Kasarani police station. No na barabara-inĩ tũrũgamĩte na githĩ nĩ andũ ingĩ mũno na ndakĩona matũrũmagĩrĩra mũno. Wow. Koguo thank you so much. Koguo ngwenda kumwa day safe ona ũcio wa ngotha ona ke safe. Yes. Glory to God. Further ni toka muthenya umuthi. Yes. Nigetha twarĩrie ũndũ wa bata mũno. Ũndũ wa magongona marĩa marathiĩ na mbere. Na nigetha tukũre family nyingĩ mũno na family iteithĩke na nĩ twanjĩrĩirie handũ. Na ndirakena nĩ ũrĩa Ngai areka. Na ndirakena by the way nĩ tumaira marĩa andũ makoretwo makĩruta. After maũndũ ma andũ nĩ moete ikinya rĩa wĩtĩkio. Makanjia kũregana na thakame gũitangĩka kwao ona ikuũ gũthiĩ na mbere kuonekana kwao na marũgama na ũndũ ũcio Ngai nake agĩka. So na koguo nĩ wega nawe tũwe haha ũguo ĩtĩkĩrie Ngai. Magongona mothe makoretwo makĩhinyĩria kwanyu nĩ megũthira. Nĩ tondũ ũweneka nĩ kĩo tũmire Ngai atũme ũciarwo kũndũ kũu. Nĩgetha ũka he mũthuri wangenirie mũno kĩte kanitha-inĩ. Aratũraga ũrĩa arahonire stroke mutumia yake ahurire thimu na nijue ni atorumiri wega muno ndacokeria gatando bado ginya marwa mao maretereire mwanake njira ni mauma thaici ruci-inĩ rũrũ na ati athire uhiki uhiki-inĩ agikora aikarite ati eroreire uhiki ukeneire uhiki uguo ekeneire uhiki uguo agikora nere mone kwaria kai oguo agikora ginya uguo konere mone kuoya agikora kanu ne ukahuguka ukaha agikora ginya maguru ri ndangihota kuoya what ate no oyandeirwo na ni me uhiki ujire ngome one iriku eguteima gikeno hiki-ini atikavigetere aindoke agikeno hiki-ini ate ndangihota kwaria ukite kuwite ginya ngari hare ndangihota gutwara ari hiki-ini kindu kwiki mukora hau what no mutumia kana mututhikiri muno bathini wa hora thimu ni okite na muthuri ucio ni arokite na Ngai akora thime muno arokite kora hakiama ate ru stroke aguthagwo ni stroke Ngai akimonia stroke yo na aracoka nomo the funny thing uguo no mutumia aguthagwo what so negative wake uguo mutumia aguthagwo o wake the same na toraragia na makoto makorana kiogona kia witchcraft muno tondu he mundu wehetete ati no nginya makue aturamera tina makaniuria Satan akoretwo kigeria gwika Ngai no nginya ngigeraga so ni aratuganirie muno akira horia Ngai ekite but aiko he mutumia na wega muno aiko mutumia uraganirie na mutumia ucio Ngai akorathime wa kamuru akoretwo gututhikiriria haha uguo na thikiriria ri akirira mutumia ungi u ni araganirie muno just imagine na aragenia muno akirira mutumia ungi we vitari akigwa ti uria turaraha uria Ngai areka akira mutumia ungi turamwona waku utathiaga ni agohero ni agothie akimwirira mutumia ucio ka mwana wake kehero agithie wake ndathiaga ni kithibitari na ni rero ungi tao ni atoigwa na kere mutumia akiuga tohoere mutumia ro amwirira tondu mwana wake nake ndathiaga no thibitari what tukimhoera ume thibitari na kimo thibitari agiuka ona hata kuona ndikite haha agiuka tohoera mwana wake agithie mwana wake akuite kuma haha gucoka na thi niguo kuo kuite kuma haha gucoka na thi riu nake ri arerera mutumia ungi okete agithie na kiria na karachizi okete uguo baroka nake aramurehe ati nderirio ungi agithie wakwa agithie ni neiba ndurathie tuthie nguo ni kore mwana wakwa athirire mutumia ucio araumiria kuite nyamo yake o in fact tawo no mukoro gatiriri ndingimihũthĩra ringi ai bari ungira kibodo aibukiri uguo kuite uguo I really enjoyed it on Friday ni Friday ndabe tukona deliverance for itaro ucio aumire mekuite uguo augire ndangimihũthĩra ringi niki ni tando we mwenyewe no huthirike guteithia neighbor taru frozi mundu uri wa ginyanya muteno ri akera neighbor atereke tukaje mogona macio ri we ciateithagia andu igana ikunderie neighbor ndaine igwe cio ndangira honire he sister oragenirie muno Friday mokete sister dagitari munene wa kute dagitari sister dagitari ngeigua ndaiguithika uri kikaro guo horera sister fulani he undu renda mohere oguo na ndiamenya niki kiru ndaiguithika horera sister ucio niki oguo ngeci ndimuhurire na kinde ndiramuhurira ri niguo renda kuhurira ala ko ngikora ngithigo go scroll namba yake ri ahura ingira ndamuria currency ria kuhurira ndi cio kuhurira nini igwa terere muhore he undu mwathi kuhura ndio niki no ndigwa he undu twathi kuhura na kana ndio niki kumbe thibitari he mundu we HDU what yes eketwo ndikane kimwe kitu kiria twathite ginya Dubai to murimu wake ni ugegetie andu ni atukaniro ahana tagurukite ni hana nginya ndagita wahurira be thibitari kuona mundu kuona mundu ni agiririo kuona tondu we HDU ndagingira
no ne retikie no nginya tumuhoere gacagacaine kau ri gakuhurira gutugika atiri agifanga kuhurira uguo ri gugituika ndagitari mwa githie kuri akiugo abai mufiti gukuya abai mumutwarikire at least ICU agicenjia uguo ri niho ruya mwaneire tonde girite gutonya amona kimwera kimwambo mwana pastor ruga kihurira koguo umenye ingiagire kuoya na kuniko kana karia keho gakuhoya ni uguo una nire ngeithia njiguithia ndimuhurire tondu kanya kau kari ka Ngai na tukihoya tuhoya ri muritu ucio rwa Friday kanitha-ini kuruta testimony lunch yake ni ciura ina thina ahanite tagurukite ndagitari stira menyo horo wake aratestaga murimu ni uri kuginya Dubai kumenyekene muri tondu roneka ringi murimu uriko kana arakihoni uguo wow arahonire uguo so Ngai no kuiguithio ndu ndugo tondu Ngai no kuiguithio ndu wege gwika na ndomenya Ngai arenda ringi kwigocithia na ndu ucio ringi Ngai arenda mweri na mundu ucio nigetha mwikire hinya iko ndiathikiire koya thimu iyo iko ndiendire kuhura thimu iyo ringi mundu ucio chance iyo ariho nigetha tuhoye uguo nigetha honoke na nona ona ni ri iko ndina hoya that's the thing na nona kwasa riu umenye ngiuma na impact tu ndu imete hwaide umire tha inyanya cio tuku thibitari guthaithia mundu koguo we rigoguo Ngai ni mwihoke kuigurira maundu mothe ne twenda kuruta testimony ici nigetha andu makamenya ati Ngai no areka na gutire ndu Ngai atangika bale he mutumia urangenirie muno anjiri atiri mundia atumaga ofaringi ya gucokia ngatho ndatuma family njokie ngatho ndurite ngieto ni Brad Crot ni ndirahota guthii na ndirahothagira ngari no tando ni ndathii ndenda gucokia ngatho na ndukariganirwo tiwe tohoire nake sister yake ahorire thimu akinjira sister na Brad Crot tumuhoere ahone na njie guthii na acoke wira na me tohoya sister ahona na kwiciria ni gubatara kwari horo igi Blood Clot tondu tawe mundu aritie nake murata wakwa ranjira sister yake na yacokire thi arahirwo mwana wega yes mwana sawa no after 1 week aracoka thibitari ati na nyitwo ni pneumonia na Blood Clot ndagwetwo go intentionally ndagwetwo go intentionally tondu na cases nyingi muno hatondekirwo cia Blood Clot na Freud tukirikiria shwa niki undu ngwiciria kihukanio gikuo kiruho na kesi ombade na stikosi jaga stikosi jaga na nikuda Freud tutikanirio mutukirikia shwa na he mundu gwikiria link ndeciria tondu no mundu senior na tu haria ri ndigitinda ngigweta ri ngumuikiria ndimwera tuthikiririe by the way na tutikanaria tukirikia shwa muthenya umothe Freud nitukona ndaiki 5 cia kuhoera mabata mandu Blood Clot icio ciothe in fact ngumwira etekerie sister yake that's it by the way na Freud ujetikire mundu tuhoere mirimu kadha tukohera Blood Clot tuhoere kidneys tuhoere mirimu othe ya lungs na tuhoere growth ciothe na tuhoere fibroids ciothe na tudikire nginya cancer ni kuhona na ndina mafrod tukohera mahamaya haha tugiuka Thursday tukamahete marito wira to he undu Ngai gwika magogona maya no nginya tumakirie nigetha Ngai agoco na barario amen yes ona we baire no ikirie mundu no ikirie mundu twitikirie muthi Brad Crotio ona ko thiftari mundu kwaje wagenagia muno akenjira ati ni de thiftari ari undu wow he mutumia nyerekera testimony this morning na geni muno anjira ati wendare ciragia ironde iria arena cio ati no ithire in fact go jerekega this morning there was a irore ira ina cio no ithire eno me rosini ro anyandikira message ajira ati ndaikora nderora ndakora ndirio na kimwe wow so meaning no wetekirie kana wetikiwe mwenyewe kiu kira kugia Ngai ni arageftia wow tando Ngai ucio urarikira ndore ngiri no yo rakuringira mundu ne tumire mundu murata wake that's it link toni hedo itaga gutumira nyenda mathikiritu mundu matwaragia nyonaga hedo wana no nginyo matumire koja party ira twahutia niwe yafata muno igore dealing with others tando ogia kumenya party no ntorite mundu maingi muno no wega kumenya party ino totodie part 1 ya Gideon so the party ino ru ya Gideon ino Gideon ru atiri fuja kigogona gya fafa wanyu hau ne horu tori
by the way akire hotori au funja kigongona gya baba riu nigetha uthie na bonus ya gukiria magongona ma baba wanyu ri kana cancer yoragire baba wanyu ni ndio tutikirie magongona mothe moragiria andu itu magongona mothe moragiria aciari itu kana murimo wa TB niguo kana murimo wa diabetes kana pneumonia kana leukemia twitikirie tiriri kigongona giki kena kurugwitu kioraga gandu kana kigongona gitagia andu gukuo mweri mweri ukona mweri niko akuo kikwaje gya thakame ni kandi kore cooperation yetero ginya o mwaka no ginya kurigia mundu re cooperation ati kwanyu gutiri mundu ona ugikora mundu ati meka ugo kuguru koryo ati kuguru koryo no ginya kurware ku kana kigwathi no family ati irigina thino ginya rekwe ati ku wage kana ka mbere mundu ni muganda ya mbere kana kunu mwikaine ati ni kuri kigongona ati wahika ku ni utikaga miaka mugotu tore age mwana kana wahika ku no uriteo in fact mutumia rugamaga ko uri na waga tatu nawe wakeri koguo ni fatio teo okay waga tatu nigetha arugami twihotenda kundirio horo ucio atiri bururi wow ne hende twanjireria by the way my introduction ne twanjireria riu wow atiri bururi yes ithathatu twi haria o haria na nigetha tukinye haria twori ri tutienjie 24 nigetha manyite twanjie 24 twanjie katwaje tondithiri twaje tondithiri aya nake Jehova agikimwira atiriri urogia na thayo tiga gwitigira tutimere gubaruthi gutire makanike ruragerera ona tutahunjitie gya na thayo ona kanda na wira gya na thayo na mekinya Jesu hende umereire arutu hende metigagira tando Jesu ni akuona mekuragwo mehithete nyumba mehingirite okire akiingira matahingurite mirango amerire gya na thayo ona kiambata ugire atiriri thayo wakwa niguo ndamutigira na mandiko mugite tiri thayo uri utangitariko thayo wa Ngai niguo umenyagira ngoro citu utangitariko uri hana umenyagira nginya ngoro citu ni thayo wa Ngai na mandiko mugite mugatongorio ni thayo so muraikarira Gideon onokorwo a Midian ni mamahinyiririe meka mugwanja onokorwo Midian mwete magetha mao onokorwo Midian matienda mathereme onokorwo Midian matiendaga maturukie onokorwo Midian menda mahinyiririke ngia na thayo Ngai ero kuhe thayo he mandiko mo makagia maharuni haruni ciana ciake cia kuria kigongona-ini ni tando gucina ufumbo tagirire na mwe Ngai omuri atia gya na thayo na ndugathi mathiko ni ndire ko guo mothe niwe wa muria ni imagine ciana ciaku igiri ciakua na ndugathi mathiko haruni ruo reke mathiko ne andiko wao we ndugathi kumathika we ikara kigongona-ini ni imagine kwina mathiko ma ciana ciakwa na te ni ndekanitha-ini na ni ciana ngogituika atia no na dagethi no ramarire ketero one ngari ne kugura nyumbere kwa mathia no erirwe tegia na thayo ndugathi kona maundu maki ungiko muthi guko Facebook aiko thaici ndio ona mutino tu ugathi hari YouTube kona he mundu ati ginya ne news ni ona news ni horo wa hinahi te faruthi wa kona mutiro re no ni horo wa hinahi umuthi faruthi wage guthie kiria ugo ni gwari eugia na thayo tuthomera hau umuri karabuga ati nake Jehova agikimwira atiri urogia na thayo urogia family yaku kurogia na thayo gya na thayo niki tiga gwitigira ndukua na toko kwenda matigira gukua ni tando giki kirangia nikio kiagire mundu wa gwitu urathiro ero report wena growth na haha mutwe wena tumor na hariri ni kari muno ona riu no nginya thenjwo ngoro na nirona no gukua ndugukua na no wega mundu tunega twendo me haha ungifidi meciria maku ati ni ugukua okuwa gotori rakua ugifiri meciria maku uri mundu eciraga niguo korwo hana koguo umuthi ungirwo ni gukuona ni ugukua twina testimony gutiri mirimu Ngai atahonetie no umuthi murimu wothe ungiuka uface no le Kristo kite mutarafaini ndugetikire gwikirwo guoya atando ni urathire interview ragwa urona nginya ru he umwage ni thaicirwo cina njira ni ndacokia ngatho wira uria ndirendaga ni ndaheo ni supervisor riu ni gwajira no supervisor na nakore tonyandikira message nene message iri othomaga ukamba ukahuruka ugagira koma ukahuruka ukanjiriria ringi ugathoma ukahuruka na mundu arereke ukwira ni hari ande riu hatiri undu ungi riu tondu mwathani hana okire tondu hatiri undu ungi no mwathani nake agoka na akaingira gatagatu ndugukua muraikarira Gideon
tiga kumaka ndugukua na wero no atoguko tiga kumaka ndugukua reke tuthi na mbere Hidio Gideon agigia kira Jehova kigongo na hau na no gatunyite agekera Jehova kigongo na hau na ni tugucuthiria ugia no akira Jehova ngai kigongo na ikono mwakire ri ni ati ungi mwakira tuone Bible ni igwite kirikanio kono kikono kero no kigongo na tugucuthiria murto maya so amwakira kigongo na tugicuthiria hau no twakinyirie he handu ngai amura mwakire hau acha nginya hau ndamwirite giki ti ngai wa mwira giki niwe wona kigongo na akauga atia na kio gitoi okay Hidio Gideon agiakira Jehova kigongona hau agita Jehova Shalom agigita Jehova Shalom agita kigongona kio Jehova Shalom neme kwenda debate nene muno muhunjugaga ati kigo Jehova Shalom mutirito ria ngai ugane rito ria kigongona Ethano Gideon yaka kigongona agita ki Jehova Shalom na no gatumia ati agita uguo niki a encounter ngai ku a connect kigongona kiu na ngai uri encounter o ngai wa thayo ngai wa muhe thayo tondu mana thayo kwina tho oreire kuri atari aumete nginya nyumba ndakihuhira ngano kihuhire kia ngano no rahuhira ngano haria thabibu hihinyagirwo nikirita andu wa thu no atungana na ngai ucio wa thayo aka kigongona akinyitithania na ngai wa thayo niki tondu Jesus he is a prince of peace no riuri issue yakwa na muhunjia icio ngikorwo eno imwe tu kana a encounter ngai agita kuringana ore encounter ngai wa thayo agita thayo Jehova niwe thayo kigongona kigu toka kirikanio giko kiero ri mandiko muite Jesus Christ is our order na kirikanio kero kuru keri kiruru gya kiria kiero kugo indo ciothe ciekagwo kirikanio kiria gikuru ciarugamagira Kristo kugo kigongona kiu ni Kristo kiarugamagira because in Christ niko kwena thayo kugo kandi kigongona getwo thayo kigongona kiu ni Kristo arafu gikatia na kio gituire ku ofira kwa Bieziri ona umuthi hau ni hoto akinyirie ureke twanjiririe umuthi hau gite atiri alright na gwikinya atiri ati utukworo ucio neri utukworo ucio kwena nduma hindi urona ta gutai na mwihoko hindi utangiona handu ngai umiririe Gideon haha amuhe ndumiriri utuko na reke borothi tha ici kwena mundu uyo tuko mutoro-ini wake ko mundu we ndumaini mutoro-ini wake nginya ke biashara we ndumaini uyo tuko-ini nginya mori-ini maku utukore ngai agiuka akimwira atia ucio Jehova akimwira atiriri oya ndegwa imwe njithi ya thoguo oya ki ndegwa imwe njithi ya thoguo oya ndegwa imwe njithi yao ya thoguo yaku acha oya ndegwa imwe njithi ya thoguo ucoke uthure ingi ya keri ya miaka 7 ya iria enacio coke uthure ingi ya keri hado haina interpretation nditu tonigwe rero ugae and ogithoma hena ithi ndiugite uguo yugite wende wa ya keri ya miaka 7 so how ni hakona interpretation ya ndumugaga eruo igiri ko ugiugaga eruo ya keri kurigana interpretation wa thoma neriko taru ni ore igwate ruga atia acokera hau ati ucoke uthure ngi ya keri ya miaka 7 ya iria enacio ko eruo eci yau shaithe koguo no uramwariria ni ngai uramwira oya no kirikanio kero ikoro ri ngai ni eraga andu nerire nginya Ibrahim kiria gwika na kiria kuoya amure thio we ndegwa ya baba wanyu niyo ndirenda koguo bũrũri ngai no akwire wike kindu fulani ngai no akwire wike kindu fulani ngai no akwire ne ngari yaku ngai no akwire uheane mugunda waku ati haria Nyandarua uremaga biu hakauma waru na tukona waru ucio kiria ngai akwire neana mugunda wa Nyandarua aje haha auga thoguo okay ngai no akwire neane ngari ya babanyu adona kwa haritu na ona interpretation ya ndana igore go idito ba yes ko onyito ega muno ero eki ndegwa na nigo menyetire kana ero ndego igiri kana ero ndego ya keri
no igatunyite wega muno ukende guthoma Biblia nigetha wambe utaukwo ri niki giatuma mbero endegwa Daniel Weburi arafu ero ya miaka igana mugwanja ai Amidia nire mahinyiri Israeli miaka igana mugwanja ko ero ya miaka igana mugwanja ko wole ndegu ire enda akumakura kuma ku miaka ire mugwanja mahinyiririo mikiro na ya miaka mugwanja na mahinyiririo miaka mugwanja koguo ndegu ire yariganite na miaka mugwanja no ru bũrũri tu interpreta ga uru tondũ haha niho ho turigire kigare wekuru ndigikirikirwa ndigikirwa no kerwa atiriri uthinikite miaka igana wewe ri ruri ndakuona ruri he point ni ndona hari rurende ugikite miaka igana we mugwanja koguo arabatara ngiri mugwanja o mwaka urugamirwo ni ngiri koguo na mundu no akwire o mwaka urugamirire ngiri igana ni no akwire uguo rũrĩrĩ tũmbe tũmenye atĩrĩrĩ twĩcirie atĩrĩrĩ tũgĩtaũra haha twĩcirie atĩrĩrĩ no nĩ ũndũ wa bata mũno erwo ndegwa nĩkĩ maũndũ ma Rawinya we ka ũkonete ta ũgwĩtio gwĩtĩrio haha atĩ maũndũ ma Rawinya mũhari ithatũ iya mori ithatũ na no wega ikara haha ũguo tondũ nĩ hega haha ũguo na handũ manakorana naho yes haha nĩ wega mayari nĩ wega haha mana thomerwo hau haha rehe athoguo ona no thiĩ we mbeca cia mũthuri waku yes arĩhwo rĩ ũkana ngiri 30 tondũ Gideon ndetirio ciake ndetirio yake etirio baba wao tondũ kĩgongona gĩtiarĩ gĩake kĩarĩ gĩa baba wao koguo kĩrĩ kĩhutanĩte nĩ kĩgongona nĩkĩo bati kũruta reke tuonera guo nĩkĩ Arawinya mari wa ajira tu tondu ithatũ na inya kũngĩkorwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũitĩrĩirio maguta ũkehia kũngĩkorwo mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũitĩrĩirio maguta wĩhĩtie na tondũ wa wĩhia ũcio atũme andũ arĩa angĩ mohwo monwo atĩ ti-itherũ nĩ mahĩtĩtie rĩ nĩ akarutĩra Jehova ndegwa ĩmwe ĩtarĩ ngũrũ na ĩtarĩ na kaũgũ nĩ ũndũ wa wĩhia wake ũcio ehĩtie koguo thikĩrĩria hingo ciothe kwarutwo ndegwa ĩtarĩ ngũrũ yarutagĩrwo kĩ wĩhia tondũ ĩrĩkĩtie kuuga atĩ igongona rĩa wĩhia Gideon nĩetio kĩ ndegwa ĩtarĩ ngũrũ kana igĩrĩtie koguo mũthĩnjĩri angĩahirie arutaga kĩ ndegwa ĩtarĩ ngũrũ ĩrũgamĩrĩre kĩ wĩhia tũhe mũbũrũri tũrũge mũhari 13 13 o hau 13 na rĩrĩ kũngĩkorwo nĩ kĩrĩndĩ gĩothe gĩa Isiraeli gĩkehia naguo ũndũ ũcio ũikare ũhithĩtwo wage kũmenyeka nĩ ũngano wakĩo nakĩo gĩkorwo nĩ gĩkĩte ũndũ ona ũrĩkũ wa maũndũ marĩa Jehova athanire matikanekwo nakĩo kĩonwo atĩ ti-itherũ nĩ kĩhĩtie hĩndĩ ĩrĩa wĩhia ũrĩa kĩhĩtie ũkamenyeka rĩ kĩrĩndĩ kĩu gĩkaruta ndegwa itarĩ ngũrũ ituĩke igongona rĩa mehia. That's it. Okay. Koguo hingo ciothe kũrĩ igongona rĩa wĩhia kũrutagwo ndegwa itarĩ ngũrũ. Ndegwa cigana igĩrĩ ĩmwe yao ya mũthĩnjĩri Ngai ĩyo ĩngĩ nĩ yake ya bũrũri wothe. Koguo Gideon rĩ arenda gũkũra kĩ bũrũri koguo aikominingĩra bũrũri kũringana na NIV ĩrauga oe ndegwa ya kerĩ ĩtarĩ ngũrũ koguo ndegwa ya kerĩ ĩrutagĩrwo kĩ bũrũri gĩtanda wa wĩhia na ndũkariganĩrwo ti ndegwa yake nĩ ya baba wao na hingo ciothe tũratũra Bible rĩ nĩ wega tũmenye kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ rĩ tũtanoka haha rĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ kĩrũgamĩrĩire kĩ haya ta tũthiĩ Hibirania 10 mũhari wa 1 nyita numero wega muno haha tafadhali numero haha niga tombe tunyitanire wega muno tondu haha ni habata muno Hibirania 10 mũhari wa 1 rĩu rĩ tondu watho ũrĩ o kĩruru kĩa maũndũ marĩa mega magoka na ti mũhianĩre wa ma wa ũrĩa matariĩ rĩ koguo watho warĩ kĩ kĩruru koguo hingo ciothe bũrũri ingĩuka thome maũndũ mangĩ methĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ ndĩmeke direct ũrĩa mahana ndĩrathomera kĩruru kando watho nĩ kĩruru no ti ũma wamo Kristo nĩwe ũma wa maũndũ macio mothe koguo ingĩenda gũtaũra kĩndũ wega no nginya njoke ũma wa kĩũndũ kĩrĩa haya erũke ndegwa yao ya baba wao ta ndegwa ĩno nĩyo ĩreka atĩa ĩrefutie wĩhia ndire tũmĩthinde wega mũno ndegwa yarutagwo ĩrefutie wĩhia na bũrũri ũmũthĩ ndũngĩruta kĩndũ ĩrefutie wĩhia waku
Ndikiruta mburi. Acha. Ndakokera ndura kora nginya magicithia nginya umuthi uyu nginya online tukonio. Tathoma hau. No. Varuthi. Reka tugatauraga hari. Tathoma tuone. Hau toma hau turikarikere. Atireu ri. Tondu watho urio kiruru kia maundu maria mega magoka. Okay. Na ti muhianire wa ma uria matarie ri. Ndungihota ona ri gutuma andu aria makuhagiriria magirire kuna na undu wa magongona oro macio matoire marutagwo o mwaka. Thira hau mbere ho. Kinya hau. Thina mbere hau. Amuko ngikorwo guo tiguo ri. Kai matangia gitigire kurutagwo. Thomera mo hoire tu. Ni undu andu aria marutagirwo mo marikia guthahurwo rimwe makaigania matingiacokire kuigua ngoro-ini ati mena mehia. Andaraini muharu wake na niho ndirenda. Tino riri magongona-ini macio ni gucokaga kuririkanwo mehia mwaka o mwaka. Magongona macio matumaga magikwo maririkanagia wihia ti wefitie wihia. Haya thomera pacia muico wengi. Tondu gutingihoteka mehia meherio biu ni thakame ya ndegwa na ya mburi. Ate utigekate gutingihoteka sokra ige tondu gutingihoteka mehia meherio niki ni thakame ya ndegwa na ya mburi. That's it. Kogo faruthi haha ndungenia na mburi wehia weftio ni maheni tando mburi yo yari akerekano kereko niguo yarutagwo no ru Jesu kari no arugamiria mburi iria nikirugo nginya ndegwa ria metagio ri tio ni ya baba wao tando ndegwa ria rugomagira Kristo tando nowe umite gwe baba na no tungihota gwifitia mehia koguo Gideon erwa ndegwa nigetha rugomerere mehia mabururi tando ena assignment ya bururi nigetha kure bururi koguo nikirwa erwa ndegwa na todo mandegwa ri ni arutagwo tando wa mehia koguo hebeo ri ni aqualified na ndekaga undu muru kuruta ndegwa ni tando wa mehia. Producer kururira hau endo wa TikTok no hau do andu ingi batithomagirwo hau koguo muruthi ndungikirwo ti ni wihitie ataruta ndegwa andu marakirutire wehia weftio wehia ndeftagira ndegwa ndumori marathenjithio nginya ni tungatiri ni ngiundu ndagutumeire kuriga mundu agutumeire warutithitio mburi agathenjithio kwao Murang'a ni mutungatiri umwe ni njue he mundu atukire mucirika kwa muthuri ri ati nginya aterire kanitha akioneka thocoke kanitha ni urahitirie muno ni gutira kanitha tugite coka na ndegwa hingi akana kuta ugitonge muno gikorwo gutire kanitha ni ndegwa kugo furuthi ko hindi ciarutagwo no itirutagwo no nginya menye dispensation na mandiko ni moiga wega ni hindi ni meragwo marute no rundu giko rute na mehia matiathiraga ni tuona uguo matura maririkanagia o maathe makaririkanio makaririkanio no ru Kristo kire gatumire okeri netha hingie no igongona rimwe na nikio kire gatumeka Ngai Johana ugire atia ona igatumeka Ngai karia gathengagie mehia kugo omuthe ndurabatara mburi thengie mehia omuthe ndurabatara mburi nigetha utherio omuthe ndurabatara mburi nigetha tuo muthingu ona korehetia hia ririko mburi ndingigutheria tando ngirehe mburi watonie Kristo ndarutire wira watucokie ati hindi ya Kristo atokite tidakire na bata gugiuka. That's the point. Agiukite wake ona ndagefutire mehia mothe tando he mehia matigarite mamburi Kristo atefutire mutharabaini na mutharabaini ugire maundu mothe ni mathira koguo ndurabatara uthinje kwanyu nigetha mutherio asa ndungitherio ni guthinja thakame ira itikire ni ya Kristo nituthagia rimwe na ria kuigana so no wega tukinya hau toro atiriri tando Gideon netirio ndegwa ya baba wao that was symbolic ndegwa rugomagira Kristo uri umite gwi baba ugoka ni tando mehia maitu no tigetha ithio turutage na ndungithinja nigetha uhoro asa tusoke harere ti atafaruthi ndehera mburi ya mwiri omwe andu aria matigitie gwitia indo icio no aganga acio no metie nawe ni ugunjira oragira kuoki regetha itio na tutikanani tha ici baruthi na ndubati gwetia mbeca equivalent na mburi yo ta no ta gwitetie mburi tothie korasi ari hey issue a Cristiano ri matirutaga njohi in quote a Cristiano matirutaga njohi in quote niguo ndauga in quote niki tando uthio kuga atiriri
ona maruta haburi uthiukane na mbeca cia ki wathi kuracia mutumia mwiko agoragwo na ki na mburi iria tuikiria kire na kenda ko ukero mburi ya guku ri ni ngiri cigana 5 ko ndani ana ngiri 5 kenda ni ana mburi uniform ya ki mbeca ko ndani ana mburi that's the point no da mena uniform ya ki ya mbeca na gakineana athuria guku ri uthirwa mwiko okeragia na ki na njohi ukero mokerie na ngiri cigana 5 no meneana no ameneana niko tana neana njohi direct no tore baba wanyu turuki kora baba wanyu na kwire ni nyuaga tuwe baba wanyu ni nyuaga na ni agũtie ngiri 5 cia kũnyua na imuhonoku ni ũkũmũnengera yathie kũnyua na imuhonoku wagũra njohi rĩu mawe imuhonoku rĩu tutie wa mũnengera njohi wa mũnengera cie mbeca ri kana hecia thigara ni baba wanyu na ni muhonoku no munegere we baba wanyu ogwitie cia thigara ri no mune wewe gwagora guthiete abaire we ndika kugana muonere wakwa ucoka ko tiguo no ke station ciana gukora jakuri kana icio ciokaga jakuri mutumia ngwerirwo watumire muthuru wake ni mugere njohi na ni muhonoku urakiuga uguo kaita camanire na mutumia heta gitio muno karura ndio tuithena wa nyambura kora idi meithikiri ku tu pirika-ini akindugamia kinjira wikite wega aikihe maundu maingi muno twarangirie nake kinje we ni mundu wa Ngai muno no ima kuhoya na muthuru wake ni anyuaga na riu kiuria ni giki ni atumaga mutumia no kigere hau uguo incense spirit ujukire na kiria riu kwa jaru yari bas riu akinjiria ati riu ajuragia atiriri haya ni ukwaga kugura ni muthuri wakwa nego mwera ndikugura aneje ndi mukira nao atiriri baruthi tigari mbeca riu ya mbeca ari agure ndi mutumia wake ni anjira rwathi agure agwo gate he mutumia anjiri atiriri muthuri wake ndiugurire no mutumia kijana ndiye kugura ona no ngona mutugatira kigura na kinyita njohire githi nayo akina na ita ndakugura nayo ni thia kanitha na ni town ndiyo indo ciakwa ciothe ni hoyagira ona town ni ndagura ni kuhoera niwe no renjiri atiri agoragwo akimiaragiria no ni tekerio niguo kihoye mwathani ndaguteya muthiri wako kinyu eno ni njohi mwathani ni njohi tijaga no town andu manikio ndathie baba njohi no mwathani amenywa niyo ya muico egotoma mwathani kongaruka guothe baba amenyu uguo ina ruti njohi mwathani ndametwo hinya waku kuma riu in Jesus name muthuri arori ria githeka riu no rango riu ndamutomire ringi ya ti njohi ai we no ara we no njohi no ndamutomire ringi ndere mutomire ringi tirage tubo Sonia bokio. Tari ko baba yitu mono faro thiri. Na dinari ko ngara nyigire ndoto no mutho nzo ngakwaria. Ti mohono. Tuge tora take for example ti mohono ku. Na ni muhathi na wanyabura. Nigetha murathimo. Na baba nyoga ni nigetha ngurathime. No kinya gumijirie. Gude murati no guo. Gumijirie ofu. Nigetha ngurathime. Na imuhono ku faro thiri. Na tu ni uka show haha imuhono. Ni kumijirie muratina. Ai. Brother akarake mijirio. Tirari thoni wa my brother. Makiro thikiriria. Ni mono ku. Yes. Arero atiriri tutirenda mbeca, tuiga turenda njohi. Tutirenda mbeca. Ithe tithe tukona ta muiretu. Wa turahera atina tunyo tukurathime. Na meci migi ko hana uguo. Ogweka atia. Uti imagine ruwe. Tureka tawire. No ni kana wena muiretu wene. Muiretu wene wene. Ndogethi mugaro no ria maroiga. Na ni makuwe wega ona ni wohunjagia na ni mukana mutugatira ki. Kata. Ani ho udare kinyana ndi. Ni makuwe wega no makura thikiraria. Mutugo witu guku ni ugure umirehe tunywe tukurathime. Na ndume aciari icio ti honoku. Na matieteketie tawe.
Na wĩra kwenje tigo guonere ho haro na rĩu no nginya wĩkori hau mũreri tukuhũre nayo kĩũria ngwenda kũria wahũrwo nao rĩ no agwa asa no kĩũria tuge wanyua ke tuge borothi no wahũrwo nayo ke tuge baba nyu no nginya kũhũre nayo ani akũhũra nayo tobe tũri no agwa asa kĩni kĩtobe tũri ta no wahũrwo nayo no kũgwa wahũrwo nayo no kũgwa ndo kũgwa okay ati kuina sana ni wewe ati give money kana umunegera pesa icio ni cia ki ndona mugona njohi no pesa icio ni ki nijo pesa icio kacia represent ki ojohi oyo ngo ndunagura cia represent ojohi kana umurege njohi onoge taru fafa tugikora fafa ri tau hende ndakora baba munini hindi ari moyo ni ndia menda munegera pesa guthie nyo thigara no ndia akumuhe kuko ndungira ndo mugure thigara no amugure to no amuhe pesa athi kugura thigara ona nda mesti nda mure athie kunyua no ndukwenda kumuhe wani gukwira riu ri ndikumira gwenda ugigithie kunyua muoe na ti ati ndamenya ri ndure ukamunengera koguo ri tia gutwa ndunagura njohi no we wagura tu no ndimunengera na niciareri njira mwathani ciakwa tondu nicia kigongona mwathani ici citiguthie kundu kuria na cinyita mwathani no ndiciere no ndimunengere itandu ningiro tuke ndimuhonoku tuke ke nginya mama itu kindu tuke nginya ciari tu kindu tandu ciari tu tuoneke stare ya riri ya when wa urutite muiretu kwene ni makwira uguo ni muiretu ugote ito ndio mari inyo muiretu ukora muiretu ni kwari to haya ndo anyu matirani understand aba wikare kwanya ona hebo tumire gete ko rathi mote muhunjia thisi ni kora cia turaracia na nderwo ndikoingirita mikuwite na ngogo kwa na ngogo kwa ati no nginya ndimekuwe na ngogo na ni ngumekwaje mara specify hebo thu mutumia mwe wa specify no nginya we okuwe to ni okuwite ili bakti kuone tubia by the way ndonire hebo ni ngũkuona ndi muhonoku uma kire hethina ngina nafasi kugura kuwa wago oke goere mari ile ndino kuyote no gokuwa tare komwe na yori ni mugurire ije mutino ni mugurire mugira kiregire kugura ri gokuwa no kugeria hondo kingerie utana kinyua wakuwa no ndo unanyua na ndo nero wanyue yoke gerwo nyue kugura jira frothi no ige duka wenda thigara asa utarakenywa turara those circumstances ya nducio no agukora na ni mutugo wa ugikuyu na no wakora nginya ku like for example taru ku my brother kigari nero uke nayo ndukwambia kumera riu ni moyo baireti ate matioi ni moyo na muhonoku no riu ricio niguo mutugo wao koguo ri no wega ona hindi mareka uguo ri no arie ciugo nigetha undu ucio wiko wi mwega ito ni jui handu hau na hutitie Kristiano ingi Joyce magere rugate sisi tulikata kabisa huko Murang'a da gwicia thuri acio matia serious ora he thuri ungikorana nao beka ona kuri andu by the way kuri aga me ko understand tari no natawe yes no ma ko understand mama emuhujia no ruri he kundu kungi ungithii ukore atiriri o matirenda kumenya manyiteiri hare kunyitiria kwanje nio matamburite muno maro uthoni uyu ni no in fact kuri mwire tu origo uka utuire ni ugatutahikithia no totala menjua koguo ri koguo ngiko go serious muno so in such a case tutibio ramenyua ri na muciari akorwa insist no nginya mekude nigetha acokia mutuire nigetha murathimeri I think it's okay ko umijiri uinike kinuka akeria Atasenge hali ati no sajenge taguito ne jo hiti besha ate guito ne jo hiti besha iwa kule athuri mateteketi horo wa besha menda ni okay kwanza ma specify murati na orugo uhie so forodiri ugituma besha ndege orugo nituka na shimo haha ya kwareria horo kana mu Kristiano ri
nä gwä ka å guo nä tå kaga kwarä å guo gwakinya nä kå rä marahikani mame twä hithaga å guo tå tä na kwaria no maå ndå makoragwo kå rä a gwathiä ngiraåndinä wathiä wakwanyamura ũgakora kå rä a thiåmbi tä rä ingä rana må hunjia ndaro ya thimå nĩgũkinya ihinda ũmekuaria tondũ ti mwone wakä rä a he arä a matuä two kwaria ndararia in fact ta rä u gä ikaro kä u kwarä na må hunjia gä ikaro kä u twarä må hunjia ikarä te hau we nä ahunjia na nä ahoya bas aikare hau rä u nä ihinda rä a thuri weka thini wa ngui we akathini wa ngui wakathia ngui nä maguta å rokä rä ra so atä nä kire må tarani nä mbirana yakwa atä rä rä ithe ndä ratå mire mbeca cia kå rugithia må ratinda ti njohi ithe ndä ratå mire mbeca cirarå rä ra kä njohi so ona we waruta mbeca no wagå ra njohi koguo no uta mbeca irugamire njohi no ore pukania na kiria no menya mbeca tukio farauti na haha mbeca weri ukimtuga manengera mbeca tuntuthia kuria tukania na mburi tondu ngiruta mburi na wane na mbeca ne mburi wane yarugamirira ki yarugamira mburi haya we waruta mbeca cirugamirira ki yarugamira njohi wathi haria no ndona mbeca ni njega ukira njohi we tondu mbeca icio ri muthuri icio ri kone njohi ri maginyure hau haya riu kiuria makwira rugithie muratina ri na nä wendete må irä tu å cio å atä rä å gå te må irä tu na nä tuga atä rä baruthi hana no nginya twecirie wega må no tuge for example taru he case tu nayo he må ndå tå rathiä kå raceria na andå nä mathiaga tå nini twarä tie na mawife tå karia na tå kona he maå ndå maya tå tarenda ithuä thä inä wa maå ndå marä na må kaiguithania harä a na nä ndirikanaga wega må no he muthuri umwe gacaca-inä ä yo na meru hatiaga muthuri utarä gacaca-inä karä maå ndå marä kä må bacä rä ire å guo twarä kia maå ndå mothe twarä kia wega na no nginya må tige rå hea ndå kwenja å menye rä 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 u kå rä a njohi ä yo rä tå tiangä rä ganä rwo nä rå hea na nä rwa bata må no rä u må hå ragwo baä nä akorwo må tiuma na ruo koguo baä nä o mwahå rwo nä mwagå ra å hega må nä twarä tie na maå ndå mangä tå tirenda tå ndä må tungatĩri twenda maå ndå mangä twä kä atä thondeke wega tå tigakĩoneke kä rä a thiä tå gakå rehe mbeca twä na maå ndå maingä må aririe hau show ä rä ä ngä ngå thondeka barothi haha nä ngakwä ra å rä a twä kire Lakini mwira maya maundu maguthite ngirisia ni gukira makiraga na maundu ha sata de warutire njohi no ndaroiga na ndararia tukiaria onete ha nginya muda fi na muda fi lakini tugo gwathe njire nginya mburi ni athĩnjĩte nginya mburi na kumenya kana mburi yo ni kiro ganda kirega na ni athĩnjĩte ni ha show-ini na ni aratorore ha ũguo. Haya, riu kwire stahorero hau tuguthondeka githomo kia ndu cio wike na uthie twatherio ya baide ya tuguthondeka horo cio tuhutie ndando ha tureka ate ha Gideon tuhutie ni ha ni ndo ha Gideon no nigetha tutigatukania ndu tondu ona twaririe ha gutie mundu kumenya ni twaririe ekuga tukwaria horo wa Gideon ni tuguthondeka githomo haha twarie horo ucio we na me andu ingi marenda anja tha ici ni ndu wa Saturday uga umuthi ni hena mundu na Saturday kiria kikuhuria Reverend Badai ni tuguga guthomithia ha kahora nigetha tugwete undu ucio tondu ona ithuĩ no igua twekorire kĩũndũ-inĩ na ndingĩhotire gũkũhũrĩra hĩndĩ ĩyo itwĩ hau tũingĩrire tũrĩ wahũre thimũ na mwĩ kũu kwanja arĩhirwo nĩ atumia mamĩkuĩte wega biũ tũthiĩ arĩa tirĩri bũrũri nĩ tũgũka na show by the way nĩ tũgũka na show tũgũtarĩrie wega nĩ ndaigua nĩ ũrorĩra hau tondu ni ko rete gete ndora hau ũguo nĩ moigua nĩ ahepa biũ niĩ no nĩngũcokeria ciũria ndĩ wike eherera ũguo tondũ nĩ topic nene na tũtikwenda kũhunyĩrĩra niĩ ngũcokeria ciũria no ndũracokia nesta no kwĩre haha maũndũ ma twaria haha nĩ marĩkũ niĩ no nĩ ndarehe maũndũ maya nĩgetha hutie maũndũ he maũndũ gwenda wamarehe na ndũracokia kĩũria na kĩmwe ndirĩ ndacokia na niĩ matiranjĩtĩkia
Kwanza ruteri umenye ikikwatiri makirathimo ne ajitekeire. We, Eni. Ndu mukirikaro-ini kimwe. Ndu ni uriura. Okay, mijukiro ne? Ni uri kiura. O mijukiro ne jogi rĩu. Muratina. O mijukiro ne muratina. Eni. Igongona. Ni uri diwe kate atore ore kana ume. Tutakoria ndio tugoka tureheta barire weike. Nitugoka by the way. Tucirie kwenda tukirikia show ino. Tukirikia horo wa altars. Ya no nginya. Tumekire hau. No nginya tukirikire no nginya tukira. Tondu topic ine na nene tondu ni kahutia maundu maingi muno. Ni tukahutia kana mu Kristiano ni aguone kuiga wines and spirits. Topic ine yo. Yo ndiri hau barothi we. Yo hau. Tukahutia. Tondu aturari horo wa mu Kristiano. Kiona no jokie direct daisi. No ndigocokia. Ni tukahutia kana mu Kristiano ni aguone kuruta wira kirafu. Muthenya oro. Kristiano ndiko kirafu. Mu Kristiano. Riu gole vendiria roria. Hapo stardia roria. We ni andiko kirafu mu Kristiano. Magirira muno. Meku no andiko kirafu. Tarigo kiriri ho aturumirira ne na thimu kiria. Tarigo kiri murata wa Nyambura. Ndakoria ndini kidegi actually ni kumwona twamuonire tukimugeithia. Wine the spirit. Na kijana rutaga hivi. Tukiana debate nene muno hau. Debate yari nene muno tutionire haja. Mwena anya bura mukionekana ona ne fati kuruta taithio. Eni. Akaja ndo. Eyo ni rafatara show. Ni rafatara show. Ona tukandika taito-ini haria ati mundu muhonoku. Niwe ndie njohi. Bas. Mundu muhonoku no rute wira kirafu. Mundu muhonoku niwe ndie thigara. Bas. Ito imagine mundu muhonoku ena duka no ni arendia thigara. No hendie. Na ni agira giandu manywe. Na ni ora maenderia manywe. Wana toro ugo. Haya, mundu muhonoku no iga mukawa no gerere handu hena haranywirwo. In the name of mikawa pastor yendaga handu haranywo tondu ni in the name ya nyama no mekwaja nyama utanagira. Eni. Baina kuna ndo megete mikawa eno mena na mena si mara sidia ko. Na ginya honoku. Ni wega hihi. Totari umenye rigire kuiga mukawa umenye arepinio mari ya nyama muno gukirwo na niyo magucagia customer ingi mari hanaga mari ingi muno ku ni ukurirwo nyama piu na biashara iga nyama hatai na kirabu iragwo ndoi biashara uyu ulwa guthira uri rekerero ni honoku kerero ni honoku ahonoki matiriaga nyama matiria mari aga rimwe mweri mari ke kanitha mathia kire mutumsamani hauja mari aga rimwe mweri ni magura bushiri Uri icio ciothe tugacokia muthenya ucio ni nona jeni wa homero roga haha ati ni danendia na ndoria ndungata yakwa ri anjerio na Paulo ri ni endagia njua no njua ti njohi Gatugana mari stige igera nawe ruari si hai we hati na igerana hau ri igari wana ri kuna wana bribe na wameokoka ati Rukuma huyu ndio kwa story ziko na tendo kaje kwa kureje munena munini Katuri wakati ile iyo ni topic ni mwaigwa tukirikia topic ino ya altars tundu igoka muthenya uriku tufuate show ciothe ndukamiss show ciothe ndigo ati nginya mundu ngene ngera haha ati mundu muhonoku no nyumba cia gendi Githomo kirathi kirito hinde githomo gikiriu no kiu no joki no ndigacokia muthenya ucio kiu ni kihuthu kiu ni kihuthu eni we no ige nyumba tau ona tiga togo ona kwa ndao kiu baite kiu ni kihuthu kiu ni kihuthu kiu ni kihuthu ni kihuthu kiu no tore ingia kanyumba ndimikomborithie ndumenya no urakoma ndumenya no urakoma ndumenya kana ucio mwagira ku nyumba ri niwe mutumia kana muthuri ndui nyumba ya mugendi to nginya yuke bukirwo ha reception no gukomborithie nyumba no mitu ya mugendi na toro uguo nyumba cia gendi tiga toguo no wega to na guo taru we ndro ahitukira uko ni no wete muno wako nyumba cia gendi taru koro ucio yo ndirekagira kia bude igure fifi de murugo na ndihota kwabata god ya ile kuota na ikuru ri ngira komborithio handu ngome ana toko uria ni kwara koma tutiui tutumita na ukiria Kevin eni to kwa ndu mithenya ndarwa to kwa rako makiria na akoma kundu kuate ni kate
so nä tå gacåthiria horo cio atä biacara ndonokio tu haya nä koguo ä no nä tomekinde ndä na nä nditå piu nä nditå piu atä biacara no honokio atä ti å ndå å mwe ashikiswetiga må no wari ciå ici tå goka gå cokia akaitå tå coka kå gä horo magongona tå goka gå cokia tandå rä u haha maå ndå marä a morehe haha igwä story rauga atä last month I denied a tenant kuweka wine and spirit in my building ĩyo nawe barothi ndũngĩtĩkĩria yaku kũigua wine and spirit in broti yaku ĩyo rĩ ĩyo ti wega one ona nĩ kũrehe okay fine nĩ ndĩramenya tũtiende gũcokia ciũria icio ũmũthĩ tũtikae kũhunyĩrĩra tũtige gũcokia tũcoke harĩa tũtikae kũhunyĩrĩra tige gũcokia ũmũthĩ tondũ ũyũ nake ũraruta wine and spirit yakwa rĩngĩ nĩ mũhonoku ũrĩa wetĩkĩria igwo nĩ mũhonoku ũrĩa waruta wĩra nĩ mũhonoku mũigi wayo nĩ mũhonoku koguo ũrĩa wetĩkĩria building yake nĩ mũgũri nĩ mũhonoku tarĩ gũkĩrĩa gũri ahonoku mathia maciga fridge andũ magwĩte fridge nginya cia bedroom nĩgetha ciana itikone koguo mathia mathiĩ toro thaa 4 makamba kũnyua atĩ bũrũri the unspoken tũkũmaria tũcoke harĩa tuma 25 nĩ akĩrwo ecokerwo akĩate rĩ good ucoke kinyokere 25 nigetha riu ndio mamenya kuria tuma nikire tuingire macoke ho na gwikinya atiriri ati utukoro ucio Jehova akimwira atiriri oya ndegwe mwe njithi oya ndegwe mwe ucoke uthure ngi yake ri ya miaka 7 ya iria enacio na kio kigongona kia bari kiria thoguo ari nakio ukiguithie thi kigongona gia ki kia bari kiria u thoguo ari nakio tacokere hau hau hakigongona kia bari nakio kigongona kia bari kiria thoguo ari nakio ukiguithie thi na utemenge ashera iria hakuhi nakio so atumwo gwa baba wao ero kwa baba wanyu ri kwina kigongona gitari kiega ni ngai wa mutuma no to aba gutumweka atia aba maiguithania na ngai mage na gwatanio na ngai atumwo adina magongona na bũrũri tombe tũguithanie kwĩ magongona mangĩ ũtangĩndiri namo ũtena gwatanio na ngai tondũ megũkũraga kono nginya uko wina ngwatanĩro njega na nũmu nigetha ũhote kũndiri namo ndũgĩkorwo kwanyu kwarĩ na ũganga na ndĩ na gwatanio na ngai ũthiĩ kuga nĩ gũbunjaga ũganga ũyũ ũrabunja kana authority ĩrĩkũ na nikio Gideon karugano gake haha thutha arĩa mararirikana Thursday tuonire ũrĩa ngwatanĩro yake yaruma nginya aigira ngai tarĩ test njĩtĩkie nĩwe na etĩkia nerwo ndũkua na rĩu acoka rĩu gũka kũrutithia igongona ndanero igongona rĩa gwake tondũ menyona kena mũtumia na ena ciana no menyona Gideon rĩ aya na mũbango wa kando aya o Gideon ni turari horo wake koguo ti hĩndĩ mambĩrĩria acha nĩwega gũteterĩ tondũ hena Gideon ĩratwĩrorera koguo aina maũndũ maingĩ tana tũgana ngai na kĩrĩa kĩatũmire nginya mũtũro wake ũthũke nĩ mũbango wa kando tondũ aikohe kĩndũ aringirie na kĩũru nĩ haha atungatire ngai atungata ngai ngai amũhũthĩra arigĩrĩria utonga wa muthukia no no hana utonga no wacokire kumuthukia Gideon twarikireria hari twarikia nika guthomera ga part kau uria thukirio na agithie agikoma na mutumia akigia mwana mutumia ucio agire mwana ucio agire na mutumia wa kando ni wokire kukuraga ciana ciake in fact ukire kuragithia ciana ciake uria agita mutumia wa kando uguo niwo Gideon arigirie na ni mwega muno wacokire kurigiria muno tugacuthiriria hau so kuko ndandero kiogona gya gwake tatu kiogona gwake ero gya fafo wao so mimi nginya hau faruthi ni kurigo ngona cia family tu rwiki ni kia baba wao giki ni gya fafo wao giki yake ni gya fafo wao na giki ni kia ngai ingi na nginya umuthi ni kuri ngai ingi oikora family mathite kuuganga magathija na tugo mundu magithi kuuganga murehe muganga mucii muthinje terini ucio muthahagia teri wa kwanyu
mugithi muganga murehe muganga athike indo kundu kou muite thakame kundu kou nguku mumithije kundu kou muhurwo na muganga indo icio mutinatinio muthahagia tiri wa kwanyu mwambararie kigongona gya thakame na family iyo gya kumenyerera ukora family maraje guthina mbere magikaga operation kamareka he magongona magi moru ma thakame maramo mathutha niki ni muigire kigongona gya thakame koguo fa ina kigongona kya bari ngaingi ni anduiga na family ni omuthi kwina ngaingi kwina ngaingi kwina magongona maingi muno na family tugire ne kwenda kuhuteria hanini tugire magongona no getho menya atiriri ritandu andu are maybe matari ha tugire magongona tore uri kora kigongona tikihanditwo nikio giki kironeka physically asa altars are spiritual mutorio ni spiritual magongona no mabarario na tugire njira mwe kombere kigongona ni kombarario na bisa yaku ni kwi andu moya bisa magatwara kuogo ikarongorerio igathinjirwo nigetha turi rorite na ndakurire handu tuhoire bisa cio ni cicurutiro magongona so ni kuri kindu tago those pictorial altars cithondeketwo na bisa ni kuri ngai altars magongona mabarario na maritwa toro ugo faruthi ni kwenda gwete ni kuri na hani hega muno ntondo ndo mariganagirwo ni kuri magongona mathondekagwo na nguo kona nguo ni kiigwa nginya meci ngoni ceiyo na ikaro ikigire ne yacokio no kigo mundu cio tikumaria nguo ya iro ni guo arwarire kumaria nguo ya iro ni guo nginya atire kihiko ukaigwa nginya nguo inge private ni cirora to nguo ni hotheka kombereri gogona ona toro ugo no gatwarie ona ni ukoraga nginya mundu ni okera rucini utinitio ndwara ciaku ona kana njuiri ugokera utuko wi mutinie njuiri tando heke ugona kia barario ginya na njuiri ni kuri gogona cia barario ginya na njuiri kona ngwe njuiri ya tinio na ni kwenda huti ha hanini nigetha ndeithia andu aya ona kuma ugona mathoreka ginya kuria ithaka-ini forest altars githaka-ini mundu magathi kundu kuria kigongona-ini kugathinjwo ukambarario kigongona kundu kuria ona party cia mwiri ukora no atinio na hutie omothe to hayo ndafati kuhutita hutiria hanini ri ungehota atia kumenya family ni kwanyu kwenda kigongona kiuru ni getho fuje and that's a big issue. Yes. Na nikio gumerite haha no korwo magongona macio meku. Yes. No mutioi. Yes. Na mutioi ni mwagite kumenya tondu mutioi science. Mutioi ni kei wago ne kuona menya kwina magongona moru. Taguo kuririkana ndakurire na hu haitu handu ite kugweta. After guthoma na gututhomithia show ya mbere na ya keri. Yes. So I have now realized there is a lot of maundu maingi muno mekika handu njui matari mega koguo tiga ndathomeire haha ndingioi atitwira kana kure kwina kigongona kio number 1 kindu kia mbere kionekaga periodic sicknesses and diseases periodic sicknesses and diseases watu kona kwe murimu fulani yukaga gitivo fulani watu okora andu acio ni magurukaga o mwaka gutiga mundu raguruka uyu aguruka mwaka uyu ngeni ungi ukaguruka hena mirimu yokaga periodically andu ako ni marwa kimurimu fulani so there is a nota anytime in a family you see a periodic sickness or disease that's a sign of a nota. Number 2 irrational behaviors yes ukona ndo yari he maundu mekaga andu maingirie ma drugs matingihota gutiga he behavior ingi makona cio andu akone moraga mationekaga na tiumwe mariko mugite wigira wikiragwo ni andu aya erikana tatu moraga riu hena ki behavior fani kioneka ku kwao na matihota gutiga no ginya ki behavior ku kionekana ki behavior ku kionekaga atiriri hena thina andu aya ri ona ku kwao ri ni moikaine na kiundu fulani aya kiundu fulani moikaine so ke behavior ku kionanagia there is a nota there. Number 3 repeated tragedies hena kiundu ukona mitino ati no fafone oni na mutino farafara ona tawane oni na farafara ini ona tona ona mahata kuona watokora family ngima ndoigwa ginya family faruthi marona mutimo waku wothe utimo ndo yes mugatwire ningere wa niko nekete oki ona hata gutwire na family kigwa tiriri tata wa kwire na mutino ona kiara kwire na mutino mwana wake
na kana gaka karagune mutu so hena tragedy ile sokera nginya family iturana ke hakika me kana no yoge uko na mutino ni ona ando cio ri maka nyumba makagurwo na nyumba ona ando cio mama ni kindu ti kindu kilo kaite rimwe ni kindu kirecokera kindu kirecokera ko ukamenya haha there is a nota ira tuma kiondo gigicokere another thing they are delayed blessings na no gatumenya delay maita mere hena divine delay tuka gucothia about the divine delay he delay divine Ngai no akondeithia kindu akenda ukuruta na igo train kirathi giake utareketie course yake ndongeintira kirathimo kiu. There is a divine delay but there is a demonic delay kana mundu asa delay no ni ngoma na to wetu kwao ni ngoma kwa mahana kwao ni hikori to wetu hena delay na topic ya divine delay ndo hatara to gosi turi cover delay as a topic na gosi producer wadike handu tunasema mundu ndera gatiriri ari athie murimo aba akirwara arwara ri kuri ari athie ri ukihia riu ri ndakoretwo ndamwira atiriri you never know kana Ngai uratumire ndu wikike nigetha hihi kwambe kugena kadire kanini tondu ri that means na kuri athia actually mahiri othe no we kana angehireire kuo tigane murimo uyu wokire ndikugo nditu hatara divine tutomithia delay nigetha ndu ngihota ku understand delay icio matigae kuona tare cia ngoma ciothe na kugo ti delay ciothe niguo ndauga guo ti delay ciothe cia ngoma he delay divine uge kariki ni mundu maya ke magikite no gikindiriithio handu fulani na Ngai urakuhonokia so le toka na topic ya delay na turore divine delay ni iriku nikio nduga hena delayed blessings na kuna divine so he delay ko ne demonic taru ile yari ya Daniel yari demonic ile ke mahoya magena macokirio no marahone mamanyithite hena mundu ngina ando yari ni madelay go thini wa hiko na towe so there is a note there na no ega kuhutia tugira irrational career behavior ri otoka nginya family acio he thina umukorwo ho koroko ko ni anyu bio fruit ke twarima kwe ndonaga ni manyua na tiruga ati ando the manyuage kana ati johi ni njega asa no kwe ndo manyua na magefanga yasha no tokora thina family mundu aranyua akoma farafara na hende yo ni graduate ona ngeneo mbeca cigana itingimuteithia agiginya atumia ao mataimaga makeheo musara no ginya mama iye tandu maga kuya mbeca icio eguthie nyuge ciothe ndungijira guo ni Ngai urawika ati there is a nota na kiondu giki ukona ni kuri njohi ya family ati ginya ona guka wao mrathi na fafo na ginya mwana kunyua manyuga kirafu mari hamwe that's a nota na nikio urona umuthi ginya andu matie na guoya ndiku expect faruthi ati unyite na mwana waku muthie mukanyua hamwe na mwana waku gitio kiu kiha. There is a note speaking against that. Mwanyua ndio na mwana atia. Anikio na umuthi na niguga ringi ha. Nikio na ginya umuthi. Gitio ne kiagire. Kora ginya muthuri rakisi muidetu wake. Ndakwira. Na ndokirire ha tukeri hinde ngi haha. Ori rakisi kana ge kanini. Kana kau. Go kinya kahinda. Kinya niko karoka gwika uguo. Anene ha tukahota kumutigithia. So no ginya kumenya tene kigo wona kiriko urahanda. Na nikio na ginya thaisi ginya hiko. Tandu kioko hena kioko nikio kiranyita ginya hiko kundu kuria no ginya tore so science icio ni cironekana. So number 4 suicidal tendencies na daily wishes. Okona mundu cio ni ageretie kuyoraga ria mbere ko ne mageragia kuyoraga either ni meyuragite kana mageragia kuyoraga kana igwa ando ko muga ni una kabanguite ungikaigwo mundu rogo uguo faruthi na nigo muga kwao ga tendency kau kona there is a note there ithuo ndere honoku gikugiti na hinya ona ngiona thina atia kuyuraga ti kwa solution andu no mona thina no tatu ru fruit ndo ona thina ukindi kire guko githurai tatu ko we uragire theis wanya buragire nao theis tuge na shoe no ha theis ndo magra thimiro ha so ugiigwa nurenda kuyuraga ona ugeretie kuyuraga meta brother twana na muthenya ira toragera njira egeretie kuyuraga meta macio matandatu kunyua dawa ti kugeria akanyua ka gukua akatagiro so that's a sign meshuragia yeni imagine ndio ni kinyonga video kage tiktika ndenda gutomeire mundu etwite itore gwiciuria agetha muti uria muraihu piu ora athire kumucururia ri athire kumuhura bara abigura kiba kiubara
ona ko ni kwiyuraga ri nduti utuherithia habitu abatio kuri iguru biu but bora ihu siwege gwire na umenye suicidal thoughts kawaida mu corona cio yes ndũngĩkĩra gwĩciria kwĩyũraga ũguo unless there is something pushing you tarure ni kwaje ngena mundu ucio rini nikio nerekete uguo ni ecokera ringi ni aria ringi no menye kiyo giothe uraria he marhomo yaga athu wadiga he mundarika na njete aigua kwĩyũraga ndi ndaririkana riu no anyandikire ngũci kũrĩa ũtukũ pio kĩndũ thanya cio ũtukũ ndi ndaririkana ndũngĩkĩra ũguo igua tukwĩyũraga ũguo. There is always a spirit behind that. Roho mũtheru wa Ngai ri etagwo the spirit of life. In fact watho rĩtũ thamakagira ri ni watho wa muoyo wa gutura the law of the spirit of life koguo uhingo ciothe werideria gĩkuũ ri niki kiu giko behind death na no uraganaga na saitani urakene kuraga na guthũnja so kona kundu kuni magere kwĩyũraga ona gĩthi thĩinĩ wa family town ni family gitu na kuu gwitu kana omwe rogaire ni anyura ndagĩkua ucio gene ko ite ukona thĩinĩ wa family uguo niguo makuaga that family needs prayer tando corona ni there is that thing kiundu kiu ano gatsothire maundu macio mothe undu ucio ungi na no afata muno na ni kwenda ucuthuria wega muno demonic body marks yes ko thĩinĩ wa family kuna andu acio mokomaga mokera mena marks. That's a sign that family has an order. Mugekeragwo marks thĩinĩ wa mwĩrĩ watu okoro inyo ku family mokeraga mwenjetwo mokera mutinagĩtio mwĩrĩ ukumwĩrĩ iyo ni sign ati kundu kuku na kĩongo na itari kiega nikio muratinagio mwĩrĩ undu ucio ungi ni abnormal bleedings bleeding ingĩ na bleeding ingĩ ni demonic ciukire kundu kuria bleeding is abnormal na ni kindu kirecokera tu mundu no into ni bleeding tondu makinto ni bleeding no ona ino ithu hai gicoka arafu itikire kaida kanene na ndithiraga na towe igicokera nginya kwi mundu ungi. That's a sign there is an order there. Undu ucio ungi terrible nightmares ati nginya ugagiriria ona uringe mutumia waku kana uringe your brother ni ure ungi kohanaga Adirikadia. Gagwire. Jamujo rejo ruga kagwire. Nightmares. Na wewe ya me kora na ciuba tihota kwa sadi kira digambere. Na wewe ni ciana gora. Ndiri kurika no gitwira haha. Kwanja tigo ngwa kundu mwathite kuhunjia. Ni. Kai. Oi. Nini. Na mundu te wagerera undu. Ndukanari ekundu uyu ndutiganagu kwanja umenya icio ni cia guconorithia ungikiuga mbu mwe meeting ndengio meigire ndeka igire cia nini uyu ni ugire mbu we ndutigino rocio undu ucio ungi ni wabata muno haha na ndu getha manyite and demonic miscarriages. Kwene miscarriages demonic. Tohe mutumia okira jira umite nda 10. 10. No kiume nda imo kimutino. No 10. 10. Ona mundu ucio to wetigire ginya ukimuhikia. Tondu amenya kana ginyo ne kuma. Kuna demonic miscarriages. Deal with that one. Undu ucio gena no fata muno ndenda kwiheregetha andu manyite abnormal voices and familiar sounds. Igua megambo itari ya Ngai igikwareria ona igu mundu ikona nini njiguaga ona kwe mundu mugithie nake ginya korege ginya ndirona andu he voice we nderi gona we ndiraigua those abnormal voices suronania there is a note there in our family na especially in our family ko kuna kigogona gya thakame okoro indo cia thakame stimetikagĩra ng'ombe ndigimetekera mburi ndigimetekera ona toroguo okoroga kundu kuu kindu giothe kirahutania na thakame magora nego kugikuaga na ndakuri ugu nego gwitu cia kuaga until hede tora hukire tukiuga no we tutigwitikira kindu giki ni toka njondo ucio githira so na ona we no ndona ginya kiuri kiururi ate kono no agena na itimea siwe munini ati na rune cia thirire kuga no agena na itimea sine cia thirire that's it tona ndakega na itimea cia thirire ndahotire bare heo no hatokora thini wa family andu aku guothe makona nightmare ici ciothe
na matiwe niki kimariaga yes kwenye fraud ikora thini wa family kuna those generational diseases itarathira deal with that water nginya ndagitari tamatigeni na no muheiro kiria riri karu na itimia ungitware ndagitari umwire niki na undu fani no gukuhe dawa ni undu umwe kene ndagitari no gukuhe dawa ni uro waitu right uria mundu itagwo tukowe nginya wangi kugota Jesu karigwa keko kwa hindi uri gota Jesu ti mundu taramenya ni gwito uitito Jesu to ni gwitito pio isi ni njuru ni bias ni njuru dogi hana giwa na itimia no kugie pio so familia na abnormal voices no igwe megambo mundu kwenda igwe megambo na nikigwira go muthi I'm very sensitive ko jage ndi akori na mugambo to no iro mundu ni araririe gatinga yuraririe mundu hau ha nightmares bui ni tutaririe wega ma ate gocia ni igiete andu na mundu ndangiciria ni imwe ya maundu maria mangituma iriko nikikukere nightmares maandiko makiwete te mundu na muthingu tiga mundu na muthingu maandiko mugite ithu ifati gukendera toro witu maandiko mugite ngai no heana gatoro in fact some sugete tiri mugakomaga na thayo na mutigekera guguoya unego maandiko mugite na ndathomire ha hende to thomaga hende to thoma horo iroto tukiona kinya njera maya akomire rucini akiuga ati akendera toro wake ufati gukendera toro waku in fact ndufati kurwo ni toro unless eko wehe mundu maraguthumbura psychologically no he mundu hati mundu maramuthumbura no ngoma atumogone toro tari hoi postire doima na kuria kindu tha 8:30 tari kali posti tha 2 wa kadu the mokirite okona ni mundu ni kaligwa ndu magire toro na nduga tunyitane faruthi Maya is a demon there is a demon called Maya he daimono siumanaga thutha nona daimono ino ya incubus and succubus isi komaga nado siumanaga thutha na demon Maya ri ni daimono no ka kuhinyiriria ginya andu nona ginya komete rekuriga ciurisha ndana kuria muno to ni ngoragwo ni andu inbox makaja tori reverend mundu ngigirota akihinyiririo ni kindu ri yes ithina ni ki that's a demon tagoro hoji na mizi ni njuru muno igukana gutuko no me etago dominating spirit ugwe kukomeria ugu ikomagira biashara ciaku igakomera ciana ciaku ugwe ni gukuhinyagiriria ya igakuhinyiriria ugu akugithia ginya thayo ona to no gethaka ni kosaga ginya diseases na ndogire demosis tiganaga nona incubus adole mana komwo na one marhoma ya matia okoro mana kona nightmares okote nightmares oko emuhiku the demon called a small demon daimon no to magado matigane hiko isi si dato ni arata muno osimo d ere to magado matigane hiko incubus accubus ili kumaga nado na demon Maya ni kari muno na ru aiko na wenyo kanira hoya muno hau ni hoka the spirit of python the spirit of python ni rio koraga we mwenye ukanyuo kiroho urohe kwaria na thiumi urohe koya mahoya magadire hau kahinyire fiu so koguo nightmare siri ni wega tumenya uhato korota ginya koja ni joru koja tu cia korota ginya okay harukite ati kodora haibairema utu harukite haruka gitu kudigathe gokira those nightmares joru no to anyitana ni hau dane kora hau ise okira ugikayaga no wega tumenya kira tumaturia ndo yori tumera titige tumamakie no tumenye te hema ndo mama koro meku na nikio Gideon ni rwatea thukagia kigongona giki gia baba wanyu hata tume huko nini kana kana ile rega ni mbaya nilikuwa na nyongo ama na kanaliwa kwa kifua until nikakuja kwa reverend na zikaisha oya mundu rega ati kana ino ajio meri wakara jona no wamagia shushu ugire tutigana thie kuhoya kirira and this is what holds our family back. What can we do about it? Do I want my mom to come and see you? Na ni kama anaogopa those words. Matiroka kuhakirira moka kanitha. Actually gukurigana meri okira kiriko. Tadu from the icire ithu to yana gakirira. Ithu to yana gya Kristo. That's the point. Ko no kurigana meri okira kiriko. To hena gohoro wa Kristo gikira gya Kristo to na no gatunyitane ndo uyu taru he mundu horagira thimu ndicoke giciuri icio riu ati muhunjia no uradoga
Ndabrothi ni ndiranaga no mundu aroga ono ngioka tutinge kwira ni au athe ni rigetha horithania andu icio rakoro ni wega tunyite wega muno na ngwiciria he ndu wanori tukuga atiriri yes ndwe mundu nginya mundu no ehana ni taru ni rota kiroto yes taru no ne mundu kiroto-ini agwika undu moru aringi ni kwihana family personificating spirit wona borothi uyu kana nyone taru tundugu nyone ati ukijita ni rabangira borothi ni rabangira ni ndiakira tiro kijita ni bamenye he boroho mehananagia na mundu no meciri ni mundu uriku ni mundu ucio ta imagine atena ni kurigana na ndotaga anti ona anti newe wigite kigogona giki gwitu ndanyendagira wega ona kwi hindi ndainukite mucii ni wandungire na ndunga muthenya ucio mwathukire muno isi now nginya ugekira mentality ati anti ni muru ona tari muru no nige tumenye atiriri twekirie mentality matiru arugi ni matohotire muno nginya wona mundu ona amorogi na riu thina ucio nikikira tumakinya andu magekuhoerwo kanitha-ini to kwina mahoya genuine kwi mahoya matari genuine na kwina mahoya genuine ona ragu na family ni ucio maina mwako ndi mugeithagia na guoko ndi ngimugeithia ngendihe mihango ituru etiketi no gukorogaga riu muhea story atana kugeithia nigetha riga no ni gugeithagia ngukire ndukinya raisi mucii ukaginya ndunge mageithia no gwitigira na thina ucio niguo nyitite andu ingi taru ukora mundu nathire kuwinina wainina mwira uroketwo ni njoroge urathi kwa prophetess frani ndikwenda gweta rito ritikai kwingira na mundu fulani mutwe no ndagweta agikwira tene barothi mukagirira ruenda ukagwe Cephas nigetha confirm kana ni uri werirwo ni prophetess ngania kana ni uri werirwo ni njoroge nduramenya no na no ndogaga kwaja no rathukiirie kihiko kwaja ukijurie kiurie kiu menya nyonaga uradua mundu mogo uradua tu mundu mogo ruwe kogo no wega riri ndiruga tuguti nduga to sistiza wetu gatiriri ni kure ndo maiguanagira wiru azwandi ni kure ndo marwana gataru mekwo mekwe no no tumenya atiriri ndugoke kanithini tukohera ndivansu rucio na mentality ndathie koroka ne njoroge urenda kumenya wake ona ni kwino kora karite nyuku ni kora karite ni oke tuike delivered tikana na lojo rakuroga gaienda kumuguria ne kumuguria to gairia nikaga tona hoya andu kana magakomba githiuruka kana makeyuga ni meyugaga na nini kene ngina hakwiyuga ukira ni ndemuge ni to urenda koria haria murango-ini ati njuke nguri ucio reverend murango-ini wa gwakwa nu ucio eka uguo no by the way no eka uguo ndamumenya njike atia no wacha wamenya ukora kana nduriri agwethete ukaginya murango-ini koguo kimumenya ona ko rora gine nero athiothokagie kigogona ki na ndahena sign fulani siro ni code fulani kuna kigogona ero athokagie kigogona gia baba wao tukiria baba ndano ndana producer okona kujikira hari ratigade gasigana ona nikero wi haririe tuma atena utemenge ashera iria iri hakuhe nakio ko ero terere thio thukagie magogona makwanya nogo no assignment itu magogona mothe ma johi mothe mahoroge hiko mothe ma merimo mothe ma premature death tofatie guthukagia magogona macio mothe ko ai ko mundu akaginya Tuesday kana Sunday ketu thukagie magogona macio he maundu tungiaria no he ciuri tutacokagia ta imagine tata wanyu no kuiguagira wiro na no kurihagira school fees alafu ni njuke nditake basi mwere ni tata wanyu ojire kana ndikumhorithania ku kwanyu ukumuhura mwandiko ra video wana utigire cukuru gwe ndureke ngai guuria reke tuhoe ni woka reke tuhoe ngai guuria ndekithanie ukira introduce family kwa nyumbara tuhoe family yo kona mirimu ethire matare hono kumahonoke ariko ni mondo mahomo mohete reke mohoro ngai ende kweguria na njira igiri ngai ni egurie tutigegiririe ngai rute wira dimension yake Gideon eteka atia ucoke wakire Jehova Ngai waku kigongona guku muci uyu yes hau iguru kihingo-ini kiria kirumu ugiake wegona ota uria kiagiriire gwaku so ko ero thukagie kigongona acoke akire ngai kigongona gia no the question is ugiakira ngai kigongona atia
na bũrũri ĩyo nĩyo tũgoka kũrĩkia hĩndĩ ĩngĩ tondũ ndikũhutio nĩ atĩ no akĩreke kĩgongona thĩ okana ũngĩmwakĩra atĩa ta thoma hau ĩyo tigana nayo ĩyo agokĩra kĩgongona mbomiti kĩogu tondũ tũke haha gũthũkagia kĩgongona rĩu tondũ nĩho ndĩrenda tũthũkagie kĩgongona tathi na mbere ũgĩake wega o ta ũrĩa kĩagĩrĩire gwakwa ĩro thũkagia kĩa mbari acoke akĩre Jehova kĩgongona nagĩake wega ta ũrĩa kĩagĩrĩire gwakwa so tondũ nĩ ũru mũno bũrũri ũgĩrotoka kwanyu rĩngĩ gwatũrĩte nogo mwatũrĩte mũthĩnjĩte nĩtwathũkangia nĩ mwarekeria kĩgongona gĩkũrũ kũrĩa na njĩra ĩrĩkũ kũrĩ kũ mwarekeria Ngai athamake na nĩguo mũgĩake wega hao no gĩe twacũthĩria ana statement ici statement ici ciĩna ũritũ na nĩ ikuithagio ũritũ ũngĩ mũritũ makĩria haya ucoke woe ndegwa ĩyo ya kerĩ ũmerute ĩtuĩke ihaki rĩa njino no igua arute gĩa kĩ ndegwa ĩyo yarĩ kũrutwo ihaki rĩa njino ndegwa ya kerĩ ũrute ihaki rĩa njino bũrũri tha Australia rĩ nĩ magongona marĩkũ metĩkĩrĩku na thaa ici tũgakũrĩkĩrĩria show ĩno rĩ nĩ tũgacothia atĩrĩ magongona marĩkũ Ngai nĩ igongona rĩkũ rĩtĩkĩrĩkĩte mbere ya Ngai na nĩ rĩkũ rĩtetĩkĩrĩkĩte nĩ kĩgongona kĩrĩkũ ngĩruta ũmũthĩ na nĩ kĩu ũtangĩruta na ũmecinĩre na ngũ cia Ashera ĩyo wa Temenga nake Gideon agĩkĩoya andũ 10 thĩinĩ wa ndungata ciake agĩgĩka o ta ũrĩa Jehova amwĩrire eke ũgĩkinya atĩrĩrĩ atĩ tondũ nĩ atigagĩra andũ a nyũmba ya ithe ona andũ a itũũra rĩao ndahotire gwĩka ũndũ ũcio mũthenya no awĩkire ũtukũ kũu Gideon nĩ igua Ngai nĩ aria no bado ena guoya oya andũ 10 mathi marathũkangia igongona nona Gideon nĩ mũĩ amenye ndegũthiĩ wike tondũ he magongona mangĩ ma family matadiragwo nĩ individuals mabatara corporate prayers tondũ he kũndũ bũrũri rĩrĩa tũgathiĩ nawe na gũkũ Nyĩrĩ ndakwĩrire tũgathiĩ nawe ndakwĩta wangwetera ũrĩa kũrĩa ndakwĩrire twenda gũthiĩ kũrĩa guko ũrĩa aretĩkĩrire araugire nĩ anĩrwo nyũngũ ũrĩa ũthikĩte kũrĩa tĩri-inĩ na nĩenda nyũngũ ĩyo rutwo na hunja mokete maramĩetha na ũgurio Ngai ĩha batie mameroketi umarutiaga tĩthi ngameroketi ĩha no tũrabagana brother ũyũ nĩ tũgũthiĩ kũndũ kũu na hau ndigagũtiga tũgathiĩ kũndina nyũngũ ĩyo noneka no nawe ũgathiĩ kũmĩcaria ngione harĩa gakĩonekera ajenere yiganda tũrĩhale gũkuo ũritũ mũingĩ mũno tuone kana ngamĩona harĩa rĩ kana ĩgege ũyũ niĩ ndingĩthiĩ gwetha kĩndũ itaigĩte tarĩu no ngĩona kĩndũ itaigĩte atĩa icio ti kũruta nyũngũ ĩyo harĩa tũkĩenjire tũkĩenjire mũgũnda wothe arabu bũrũri ũrĩa gatũnyitwo icio ti kũruta nyũngũ ĩyo harĩa icio nĩ nyũngũ ethire hinya kũnarify kĩgongona kĩu tondũ na gũkũ tũkĩragĩra na maũndũ maingĩ na kũrũ kũngĩ tũgeraga kwana igwa indo no iga silence o iga twakĩrĩra gũtirĩ ũndũ tũngĩka tũgũthiĩ twarĩrie tĩri wa kũndũ kũu twarĩrie tĩri wa na thaha twatagetha noweka atĩ twoe kĩnandũ kĩrĩa gĩakwa tũite maguta kũu twathime tĩri ũcio tũtagethe kuma ũmũthĩ family to matigithũke na magongona mothe manakorwo kũndũ gũkũ ũcio thire nyũngũ ĩyo na ĩ hau nĩ irio rĩu no ĩhũthĩke na irio tondũ imagine atĩ ũthiĩ ũgethe bulldozer na kĩrĩa ciũke cienja kũu guothe ningĩ kwĩna bũrũri ndarakarire mũno nĩ kuonaga andũ marotinda makĩrutĩrwo na gũtiragĩra nginya mũkamakagwo atĩ kwĩna no kũrĩoka kũrutwo rĩngĩ na andũ arĩa mwĩ twanarutĩrwo indo ici nĩ mwega mũmenye wega mũno ũtũro rutagĩrwo karutwo na gwatwara kũrutagwo gũtiaga kũrutwo rĩu niĩ gwakinya hau ndarĩ mwathani he hakota rwa kũruta hei tũkambĩrĩria tungata rĩ tũtiakĩrĩ ciana cia kĩroho twendete maũndũ macio we afu grupu ile twĩ nayo rĩ ndiakĩrĩ ya athiomi na tauri athiomi na mimi nĩkwenja thiomi gũtwara nginya harĩa ao ni thiomi cirege nginya ciha twĩkara una twanjie kũrĩra thiomi igũtwara nginya harĩa Allah shalapando bosi kapa si ruguru mũtĩ ramako shataka
Sigĩtwo na goria. Ruta dito maũndũ macio. Ahai. Na stiamisago. Kĩũria mũgũtũra mũrutaga. Yeye no ngũruti ndĩra mũingĩ mũno. Yo ndikũruta rĩngĩ. Yo si uruta rĩngĩ. Rĩu ona ndathiĩ ngũrĩte kĩroho. Gĩthiĩ ndigĩte maũndũ macio. Koguo icio nĩ kwaga gũkũra kĩroho. That's a point. Afu rĩ nĩ kũrikana rĩrĩ. Rĩu rĩ arafu waruta. Na andũ aingĩ menda maruta nĩgetha metie mbeca. Rĩu ici nĩgetha njĩke atĩrĩ nĩ igongona rabatara ngiri 50. That's a point. Acoke ikaiga rĩa kwĩra rĩrĩ kwĩna rĩngĩ. Tiga ũguo. Hena ingĩ ndĩronire njige. Rĩu tiga ta ũguo. Wathi gwa barothi akũrutĩra. Woka gwakwa ngũrutĩre. Ũthi kwa producer nake akũrutĩre. Wathi kũrutĩra sirio kuo. Citũracionekaga. Na ingĩ citikũrutĩra arutwo. Nĩguo kwa ciũkagwo nacio. Of course. Ũkĩmenyete. Ingĩ nĩ gacuba gathakame kaigĩtwo haha ũguo. Gagekwo gakakate. Ũgatuo kũigicu. Atĩ nyũkĩ nginya nĩ yakwĩrire mũkebe-inĩ. Ndĩrĩ makona wĩra mũingĩ. Indo ta icio no igerio kwa rogi nĩgetha ũcige wega nĩgetha ũgathi wenjere handũ. Atĩ nĩ marenda nyũngũ ĩkona ni live. Hindi wale tole kuri ngari oro Grace. Ngomanga ndĩrutĩgie andũ wĩra mũritũ. Rĩu andũ hame gũtira atĩ nĩ mwathire mũgatonia live. Te mũgatonia live. We. Kaguo Gideon baada ya nagwa nagĩthiĩ na thire nginya ũtukũ na kĩmamũra maũgona make. Maria ho. Na hau niho tũrĩ barothi. Na tũkarekere mũthenya wa Thursday topic ĩno. Na tũkarekere Thursday tũkatha gũcũthiria atĩrĩrĩ. Ũngĩhandĩra ngai kĩgongona atĩa? Eka no nginya ũhande. No nginya kĩgongona ũhande na mbeca. Okorwo nĩ ũrahanda kĩgongona. Nĩ tũbatiĩ kũhanda kĩgongona gĩkĩ gĩgĩkĩrwo haha kĩa mahiga. Maũndũ macio mothe. Then tũcũthĩrie. Tũronire hambũri na kĩndegwaca. Kũni tũrĩkirie. Hau nĩ tũkanjire. Ya gũtire. Koguo we ti ũrute at your own risk. Nĩ we ti ithuĩ tire ho. Ũcio ti mũrũgamo. Ũcio nĩ mũrũgamo waku kando. Ona ti mũrũgamo wa Bible. Ti mũrũgamo wa Bible. Na tũgacũthĩria atĩrĩrĩ magongona 10 metĩkĩrĩku thĩinĩ wa Biblia. Magongona 10 metĩkĩrĩku thĩinĩ wa Biblia. Na tũkarĩku tũgũthaũtũĩ magongona macio na tũcũthĩrie tũgakorwo tũgĩcũthĩria rĩrĩ nĩ atĩ ũngĩka Ngai etĩkĩre kĩgongona gĩaku. Nĩ atĩ ũngĩka Ngai etĩkĩre. Kana he kĩgongona ũngĩhanda. Wacio mũtu wacoke tũci ha mũthenya ũcio mwagĩthiĩ kũrĩa ũgakĩndirikania mũno. Nĩ no nyende gwathie. Waka nyũngũ. Kũrĩa kwa nyũngũ. Ithe ndia ndai kũrĩa ha right. Ndio nginya makiuga atĩ kana nĩ tukamĩa live. Nĩ mangĩenda tumĩa live. No metiaga pati gakoya. Onoko tigekera no nginya tugeka ati. Tondũ ithu tukimakaga. Na nĩ gatwire andũ atĩrĩ ndĩmatige guoya ta Gideon. Mũndũ Ryan counter Ngai na bado arĩona guoya. Bale Frodi Katoliki, Katoliki na kafasika ukamwe toliki nako. Katoliki hau. Tariki hau wigo hau guoya wigo rekera make. Oya ndiko mathi gwĩka magongona. Aticoka okay. Nake Gideon agĩkĩoya andũ 10 thĩinĩ wa ndungata ciake agĩgĩka o ta ũrĩa Jehova amwĩrire eke na gũkinya atĩrĩrĩ atĩ tondũ nĩ atigagĩra andũ a nyũmba ya ithe ona andũ a itũũra rĩao ndahotire gwĩka ũndũ ũcio mũthenya awĩkire ũtukũ na gũkinya atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ a itũũra rĩu marokire gũkĩra rũcinĩ tene makĩona atĩ kĩgongona kĩa Baali-nĩ kiunĩkangu gĩkagwa thĩ onayo Ashera ĩrĩa yarĩ hakuhĩ nakĩo nĩ ndemenge nayo ndegwa ĩyo ya kerĩ igathĩnjĩrwo kĩgongona-inĩ kĩu gĩakĩtwo na makĩũrania o mũndũ na mũndũ atĩrĩ no wĩkĩte ũndũ ũyũ andũ ake magĩkora kĩgongona kĩa Baali-nĩ kĩrĩa kĩrĩ atĩ rũcinĩ no ciorekirie ũũ no wagwithagirie kĩgongona gĩkĩ so kwĩna counter attacks of course no wĩkĩte ũguo tiga wona Gideon no warie tiga Gideon ndangĩaria na makĩũrania o mũndũ na mũndũ no wĩkĩte ũndũ ũyũ na rĩrĩa makĩũrĩrĩirie mũno gũkĩranwo atĩrĩrĩ nĩ Gideon wa Joashu nĩ ũkĩmenyekete nĩ Gideon ũrutĩte ũndũ ũyũ hĩndĩ ĩyo andũ acio itũũra rĩu magĩkĩra Joashu atĩrĩrĩ uma
umia muruguo na nja mena baba wao mene kĩgongona kĩo kĩrathũkirio umia muruguo na nja mumia nja eke atia akue no kumuheta wĩra ũcio rĩu arenda kũrogwo tondũ nĩthũka kĩgongona nĩũndũ nĩoinangĩte kĩgongona kĩa Baali agakĩgũithia thĩ ona agatemenga cera ĩrĩa ĩrarĩ hakuhĩ nakĩo yes nakĩo Joshua agĩkĩra andũ acio othe marũgamĩte harĩa tũige naho ameria atia anga nĩ mũgũkĩrũĩrĩra Baali anga kamũkũrũĩrĩra Baali kana nĩ mũgũkĩmũhonokia hau nĩ hau mũndũ ũrĩa ũkũmũrũĩrĩra rĩ nĩ oragwo oro rĩu rũcinĩ no ratetera Gideon nĩ baba wao igongona ici cima ciao cia baba wao nĩ oka mwana wa Gideon yes rĩu ratetera mwana wake na no ũbatiĩ gũteta mũno agĩkorwo nĩwe Ngai rĩ nĩarĩkwo erũĩrĩre we mwene nĩ ũndũ he mũndũ unangĩte kĩgongona gĩake akĩgũithia thĩ agĩkorwo Baali nĩ Ngai rĩ githĩ kĩgongona gĩtiathũkio nĩ erũĩrĩre tondũ nĩ ũndũ he mũndũ unangĩte kĩgongona gĩake akĩgũithia thĩ tondũ ũcio agĩgĩtua Gideon Jerub-Baali muthenya oro ucio kiuga atiriri Baali ni arekwo arwe nake we mwene ni gukorwo ni inangite kigongona giake akigũithia ni uguo baba wateteire Gideon ni kire ko kigongona gitetere kuisha niguo tukuga kigongona ari ni gitetere kitu hoye mwathani wetu itaga ugatuigua no gatuthikiriria no geka maundu manene Loko na muthamaki matuthikiriria na mona maundu mana kwa thutha mana mahinyiriria hawa mana giye kantado wa maundu macio we declare in the name of Jesus Christ ando muthamaki matikugie karigi Jehova ndokirira magogona mothe manaria thini wa miri yao magogona mothe ma brand korot mothe nitwa mafunjaga twandikira muthamaki ando marathikiriria diabetes and amekaja mothe cancer in the name of Jesus Christ daruma arthritis daruma muthamaki Jehova mirimo yothe ya kwihanania mirimo yothe ya stroke ndamiruma mirimo yothe ya mato mirimo yothe ya meciria mirimo yothe ya kuguhaga ndamikaja mothe ndatangatha moki wohonio 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 ndo muthamaki majiroreire onere muthamaki mauka kwirorera kire kimohete muthamaki kurefta kire mahinyiririe muthamaki ndakeigata kire muthamaki mahinyiririe ndakeigata aya matigotekora advantage ni ngoma mothe ni maroho mane ndamatikerũgamie kihiko ni ndaigata maroho macio mothe arĩa mena ũimbo thĩinĩ wa mwĩrĩ wao ndaigata ũimbo mwathani ironda itahonagwo ndatangatha cianjie kũhona fibroids muthamaki reke cianjie kuma in the name of Jesus Christ mwathani ndacimbĩte ndatangatha nĩ ciahona magongona mothe ma ngoma mothe ma uchawi mothe ma kwĩhana ndamarega Jehova tũ thĩinĩ wa studio no declare your fire all over ndatangatha mwaki waku wokori family cianjie kuhoro anake mohetwo manjie kuhoro atumia manjie kuhoro indo iregeire nda cianjie kuma indo iregeire mwĩrĩ cianjie kuma rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu angĩ mothamaki maronete ta megũkua angĩ mothamaki maronete ta megũthira ndatuanga magongona mothe manaria tĩri-inĩ ndatuanga magongona mothe manaria marĩtwa-inĩ ndatuanga magongona mothe manaria biacara-inĩ aya gwatuĩkire matikahika nĩ mekũhika aya gwatuĩkire matikwĩhanda matigũthiĩ na mone visa nĩ mekuona aya mohirwo matuĩke delayed mothe ndandiclare matigũtuĩka delayed any longer in the name of Jesus bababo shatarara ndandiclare mĩrimũ mairĩu rekia magũrũ macio rĩu mĩrimũ rekia nginya ndeo rekia mũgongo rekia mbaru icio rekia nginya mũmero ũcio rekia nginya maitho in the name of Jesus mothe ndandiclare ũhonio ũyũ rĩu ndandiclare mbeca icio cirohetwo nĩ ciarekererio mbeca icio irakwamĩte nĩ ciarekererio biacara ĩyo nĩ yarekererio kambuni ĩno mwathani yahingũrirwo Jehova na ĩkĩgwa twatangathanĩrwo mĩhanda aya marabatara promotion ndametĩrie promotion ndaria rũirigo rwaku ndaria ũhoti waku ndaria magegania maku ndaria tha ciaku magongona manaria tĩri-inĩ magatahĩkwo nĩ tĩri magaka nyũmba igakwama makamberia maũndũ magathira makamberia kũhika ũndũ ũcio mũthamaki magĩthiĩ kũhiki ũgathira nĩ ndaũruma rĩu nĩ ndaũrega ũmũthĩ nĩ mũthenya wao
magongona mothe ma bahari nĩ ndamathokangia, magongona mothe ma bahari ndamathokangia, angĩ matũĩte makometwo na maroho moru Jehova, magakorwo nĩ maroho moru makamadefile ũtukũ, angĩ maitagwo ũtukũ makaugagĩrĩria, nĩ ndaingata maroho macio, angĩ ciana cio itũrĩte irwarĩte, angĩ ciana cio itũrĩte no cibreedĩte, angĩ matũĩte magĩĩtwo nĩ breeding mwathani, nĩ twacikoma twacingata, angĩ ciana ciao nĩ ciũrire matũĩ ciathirĩkũ, angĩ brothers nĩ morire matũĩ mathirĩkũ, nĩ twamacokia mũciĩ, nĩ twamacokia mũciĩ, mwathani giria andũ maithori mũthenya wa ũmũthĩ, giria andũ maithori mũthenya wa ũmũthĩ, giria andũ maithori, reke we wonekane, reke we wonekane mwathani, reke wambarare Jehova, moko maibĩte, joint cibĩte, nĩ ndakĩaria honio tondũ wĩkĩte no ahingia na nonekana na aya matikũgiĩka rĩngĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo hoya ona twĩtĩkia. Amen. 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 Wow, thank you so much. Nĩ ũndũ wa ihinda rĩega mũno twakorwo narĩo thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ twahingũka maitho o torĩa ndĩmwĩrire he maũndũ maingĩ mũno mũkũmenyera tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ njũru na kĩbarũa kĩrĩa ũkorwo nakĩo kĩnene mũtungatĩri nĩ thimo. Thimo ndemana nĩ nyingĩ, thimo nĩ ndemana nĩ nyingĩ, nĩ gũkorwo ci nyingĩ. Yes. Tondũ rĩu gũtirĩ kĩndũ kĩruta andũ matũrĩte nduma-inĩ magacoka makarehwo ũtheri-inĩ makona kĩrĩa gĩtũire kĩmarĩaga. Yes. Bende nĩ andũ marikanie atĩrĩrĩ, rũciũ tukona deliverance. Wow. Ti kwaria, rũciũ deliverance theri. 3 hours non-stop. Alafu twarĩkia kuma thaa 8 tuka deliverance na thimo. Okay. Andũ me mũrimo, andũ me gaf, andũ me tukona deliverance thimo-inĩ. Bakahora thimo tukahoya nao. Ciugathira. Right. Wow, that's good. Hau akĩrĩ hega biũ. Yes. Nĩ koguo ngwĩciria tũtanaikĩria nĩ ihinda rĩega rĩa kũruta offering. Kũhetũkĩra namba ĩyo hau screen-inĩ yaku 0726 511 792 0726 511 792. Iyo nĩ namba ĩrĩa ũkũhũthĩra kũruta offering kwa ihinda rĩrĩ wakamũiria tũikĩirie. Yes. Iyo nĩ namba ĩrĩa ũkũhũthĩra kũruta offering mahinda-inĩ ma 0726 511 792 ĩrĩ hau thĩinĩ wa comment section, na oho ĩharĩa screen-inĩ yaku nĩ ũkũmĩona hau. Ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. Be coming 2 times a week. But no kama kama hari no matona nginya tukite gatagatĩ-inĩ twana Thursday ikarai mwĩharĩirie no tuke ile time topic iria twĩ nacio na nginya tũrarigwo twacibundithia rĩ nĩ kũingĩra. Good. Koguo ĩyo nĩ namba ĩrĩa ũkũhũthĩra kũruta offering, na Ngai witũ mũrathime mũno makĩria. Ithuĩ tũkenaga rĩrĩa tũramũhe ũũgĩ ũyũ, tondũ ũũgĩ ũcio onanie nĩ ũndeithĩtie. Koguo no njuge na nĩ ndeithĩkĩte through tabarĩra ĩno, tondũ knowledge yo nĩ ya bata. Yes. Ani Njeri ngwĩciria ke mũcerere twambirie na ũhoro ũcio arauga wa Worldcoin. Ani Njeri twarĩkia rĩ coka harĩa twambĩrĩirie nĩ twarĩ ndeto icio cia Worldcoin. God bless you both. You are such a blessing to the bride of Christ. Okay, all right. Wow, auga kesho nitapiga niko Saudi Meregeshuru. Neka hora tha icio. Hora rũciũ nginya tukahoya. Wow. No roga at first bwana wake anunuhaga ũtukũ. Kuma ũmũthĩ ndekũnunuha rĩngĩ. Wow. Ndekũnunuha rĩngĩ. Na de mũira wa instant healing. Oh yeah. Oguo wero wetĩkia. Yes. Acio no athira. That's done. Good. Tũgĩthiĩ gũikĩria ririkane barothi wa thayũ nĩ nominated ta best media enthusiast. Koguo ngenda kũhumba thũmbĩ ĩyo na kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩrathira kiumia gĩũkĩte, ũgũthiĩ hau thimũ-inĩ yaku hihinye *250*22 wona wahihinya kodi yo *250*22 wikire kodi yakwa niyo nominee code ni 233502 ucoke witio kura irio kwenda kuhe worio pay with this number wikire na nigetha ucoke wikire pin ucio rikirerie kura mone ciringi 10 koguo no no wikire kura igana rimwe kura 200 kura 500 kura 1000 kuria wothe kwenda
Undu ucio korwo mwega we diaspora ringi no kuhota ina thimo ya gwika guo koguo no uhuthire mundu wi Kenya agwikirie kura taru no wikie no ujikirie besha de ikirie kura kana jethe mundu ungijikirie kura ona kana mundu wanyu no mwikirie no mwire jikirie kura undu ucio korwo na remekete oguo Ngai witu murathime muno makirikite itono giki kirahingwo kiume giukite na rikoguo no nginya tukigeria kwihika ugende gutuika mumemba wa Barothi TV ni raithi muno makiria nigetha nga recognize ni ndona twina members Moses Geruno Joyce Ngoge ni member Irene Mwangi ni member Gremos ni member Jacqueline Taylor ni member George Kihungi ni member Grace Gaps Njuguna ni member nikio ramuona guku ndungirigwo ni wetuwe na kajata ke hale mwisho ine Rose ni member mundu witwo Millicent Wambui ni member Emily ni member ugenda gutuika member uthi handikitwo join o click na wona wa click hau riu we ni ugukorwo urumirire process yo no tuike lifetime member Barothi TV partner kana mundu gwitwo Barothi TV diehard riu we ukorwo wi hamwe na ithui ungiremo ni kuingira through button iyo ya join no uke namba ine no 0712 80 90 89 oni WhatsApp nigugutariria uria njire ngi ungituika nayo member nigetha undu ucio korwo mwega 0712 80 90 89 ugiuka ho nigugutariria njugire wenda safe box either ndukuri ri horia kuiga document certificate title deeds indo ciaku cia fata na cia fata muno makiria irio tangenda cituike exposed tamaka ukugura safe ino na ina cafigiri na oho ina password koguo riwe watiga wona mithondekera handu umeige hau no umikorogere riwe ndiko ima hau ono ngithie murimo guthe miaka 10 tondu ni gwakura gikorogera ukamikoro hau na indo ciaku cirio hau itari cia thuka ci very much safe ugenda safe yo ni waterproof na ni fireproof koguo ndingigira mai na ndingihene mwaki ukuhura 0798 008 008 0798 008 makiria mothe ungienda atu live stream igogona ria kuoko ringi wina igogona ria birthday wina igogona ria ruracio igogona ria uhiki mathiko anniversary magogona ma kanitha igogona ria ku launch igogona ria kwe magogona wingi muno mekagwo ugira turi memerekie imwe kwa imwe live kule thini wa social media kana handu hangi hothe kana no wende hihi tuke tuhure mbica kana tuwe video riu twina services ona njega makiria twagire na obi tu ya guthieja ekauta kuruta wira ucio na njira njega muno makiria riu koguo no to engage kwa tukira 0718 443333 0718 na ono gikienda gukuhurirwo mbica guku studio na beo wahura ni gutaririo ono ikona kiuria kingi kiondu ngienda hihi tugwikire no gutwira nigetha undu ucio ukorwo ri mwega na beo ya safe box ni 0798 008 008 na micokera ringi twambe tuikeria nigetha tukaribishe mugani wi haha atwire munene uri akorwo iga kuria thiini wa Konza City na nigetha tucoke turikireria. God bless you so much. Thank you kuri mundu wothe twikite mu member. Asanteni sana. Joyce Gogi ni mu member nona ina kajata ke hau. Oya no gwa rauga. Ariga being a member is connecting yourself to the source of open heaven door. Atiru we connect na haria nginya kihunjo kira hunjorio. I tell you. Imagine. By the way gutuika mu member. Definitely ni uguo Joyce atariria. Tigo oruga uthi na mbere kuhunjia. Eni. Oiga thie na mbere na kuhunjia. Ndu guko wi githima ine gitahuaga. Jack ni mwambia tiniko Kenya kesho na na kuja deliverance. Karibu sana. Wow. Bale tuna meetings ya ndu igimogete kumwe mwe. Oh nice. Na rema na kubatithio ri. Ndoko marida. Wow. Good. Alice Buyoya oka inbox ya 0798008008 nigetha ngwire save ro mabia cigana na ngutariri horo wa muigana wacio na uria ingi gukinyira hari uri na thank you kuri Catherine na Monica maragurire save muthenya wa ira itigitio ku deliver gitengera newe ngikuria flyover so may God bless you so much. Thank you Elizabeth Karaoke akina Beth Karanja Betty Karanja Heaven Sounds. Wow, nomeli nyingi muno ile mututumire na bare Reverend ni 0726511790 tukona kiurio giothe no muhurire na ni joyo mahane yo agathi mushiga nona na ucio arikia deliverance akoya riu ginya cia deliverance ya online ucio akoni mwega twambe tuikiria tucokere ritho kahinda gatari koraya. Excellency sir, it is now my humble pleasure to invite you to read your citation and award the charter to the Open University of Kenya.
May we all rise kindly for the presidential citation and award of the Charter, Your Excellency. Whereas the Cabinet Secretary for Education has submitted the Charter to me with recommendations thereon, and whereas Parliament has approved the establishment of the said Open University of Kenya in accordance with the requirements of the Universities Act 2012, and whereas I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, am satisfied that the awarding of charter to the Open University of Kenya will be of benefit to the advancement of university education in Kenya. Now, wherefore, by this presence, be it known that in exercise of the powers conferred upon me by Section 24(1)(b) of the Universities Act, I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, hereby award the charter annexed hereto to the Open University of Kenya on this 3rd day of August 2023, and wish the university great success. Asante sana. Thank you very much. And this is the moment when we transfer the instruments of power to the Open University of Kenya. And I have here the chairman of the Commission for University Education to assist. So here we have the charter. This charter is a legal document that authorizes this university to discharge its mandate. It signifies the grant of authority of rights, recognizing the prerogative of Open University of Kenya to exercise the rights specified. It also stipulates the powers and functions of Open University of Kenya, as well as the governance and management structures. You may. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we may appreciate. Thank you very much. The next instrument of power is the mace. The mace is the symbol of the Open University of Kenya's internal authority. Traditionally, the mace was a weapon to protect the king. Later, it developed into a highly ornamented staff made of metal or wood. It is carried by a designated official of this university, usually referred to as the mace bearer, to represent authority. It is normally carried during formal academic events, such as conferment of degrees during convocations, and it may now transfer. The next instrument is the logo, and as you can see, it's a graphic mark or emblem commonly used by organizations to aid or promote instant public recognition. It represents the university's name and corporate identity, and if you look there, you can see the O and the UK. You can also see a star somewhere on the O, and you can see it opens up. So this is an open university. All this symbolism is found in that logo. Thank you very much. The next seal, instrument of authority is the seal. The seal is an instrument which, when fixed to a document, including a certificate, guarantees its authenticity. It's an embossed emblem or symbol used for attestation or evidence that authority has been given by the University Council. It is normally used on all deeds, instruments, contracts, and other documents which are executed by or on behalf of the university. It is kept in safe custody by a senior officer of the university, and it may move. Thank you very much. And the final
instrument is the accreditation report. The accreditation report outlines the various parameters of accreditation and the extent to which the Open University of Kenya has conformed to the standards stipulated in the University Standards and Guidelines 2014 and Universities Regulation 2023. It captures the highlights of interaction between the Open University of Kenya and the Commission for University Education, and contains recommendations by the Commission for implementation by the university in order to ensure continued adherence to the laid-down standards. That report also contains the curricula for all those academic programs that are currently approved by the Commission for University Education and which are going to be offered by the university. So it's a very important document. Thank you very much. Now, Your Excellency, I want to humbly invite you to take your seat. And the government of Kenya has, to date, I think we have put close to 100 billion already in this facility. The power generation facility alone is like 7.9 billion shillings, together with all the other pieces of infrastructure that have gone on here. The government of Kenya has deployed huge resources because Konza Technopolis is a national piece of infrastructure and is a global outfit. This outfit here is going to serve the people of Kenya. In fact, we've just negotiated a big facility that is going to bring the entire infrastructure, digital infrastructure, technology infrastructure of Kenya into this facility. So I want to ask all of us who are here and to persuade all of us to share this facility. The buffer zone that surrounds the city is being planned. We will ask the ministry to help us. The chair of that buffer zone is the ECM of lands from Kweni, Dr. Sonia, and at an appropriate point, when everything is ready, Your Excellency, will call upon you to help us plan the buffer zone, because the success of this city is making sure that then you don't have slums here. They bought land across here. They are doing 200 modern homes. When I say Kenya must have peace, it's important, Your Excellency, that we have peace in this country, because it is that peace that will bring us the sort of investment I have seen from that. We trust you, and Kenyans trust you. The sword we gave you is to rule the country. Do it without fear or favor. Thank you very much. I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ, na ona ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport, na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash ulihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million ulihe deposit ya shilingi 200,000, icio ingĩ ulihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Protishi ire na title deeds. Ũhoro makĩria aria na baruthi kugerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. Haha ni na no akigwa dika murore ni werorera video icio twakurehera. Ucio ni president ndagika nini kuma rĩrĩa twambĩrĩirie show na Reverend egukoretwo aria ekuria Konza City. Tutinda tugikwira uhoro wa Christ University tugaguthomera ngathĩti tugoka nayo nginya haha. Rĩu nona chata neaneanu
na vice chancellor anemu riu niki gitwetereire haya tukirikiria hau no na governor wa Makueni haria twamuonirie ria twari site muthenya wa Mande haria twamũria hairigirwo I think is it 42 acres or 43 acres 42 acres ndio haigwa harako those modern homes sijui amesema ngapi 200 modern homes hapo nyuma yetu nini I mean akaide mwire maundu ni maharagio no ni wega kaundu takau tugakwiraga tondu we are amongst first people kwambia kwa horo wa konza hindi etaragwetagwo ruturete kuguthamia kairi tukiaria horo wa konza kuri mundu waigua thaici akora tukiendia 1.3 no twario haha tukiendia 600 kuri mundu wa makaririo na chat iyo yaneanwo nina actually siku najua kuna kitu kama hiyo inaendelea. I received a call nikiwa tu kwa accident receive tu a call ana nilibidi nimwambie ngoja kidogo niko kwa scene accident nitakupigia baadaye. Mtu akiniambia unaona president Konza, so shocked. One of the investor wenye wamenunua. So sasa wameanza kuona this thing was a reality. Watu walikuwa tu na niliambia watu kutoka President Ruto aingie Konza it has grown very fast. I mean there is a lot of interest in the government kwa hiyo project sababu imeenda mbio haraka. Sasa wanafunzi wanaingia September. Tuliwaambia tukasomea mpaka kwa gazeti, ilikuwa kwa gazeti mkaona kama ni mchezo. See yourself. Alfred, karibu sana. Asante sana. Yes. Na mimi nataka mpaka tu convince Reverend aingie Konza. Mimi najua ataingia Konza. Sababu najua Reverend anapenda investment sana. Endeleeni kuongea kabisa, nasikiza kabisa sasa. Sasa shida ya Reverend ni moja. Tulianza 600 tukiwa bado na yeye. Sasa tumepata 1.3. Wow. Hiyo ni shida. But umesikia vile hozo umenigilia leo. Tutapatana nazi. Tena nataka niingie mpaka Konza. No, unajua hii ni project. Na unajua by the way juzi tuliambia Reverend tulikutana na bishop wake. Yes. Pale unajua by the way Mombasa imeenda ikikua. Yes. These are very serious project imekuja pale after the river. Mpaka kuna chicken din, kuna hiyo mkahawa nyingine ilikuwa hiyo hii ya chai. At cafe. At cafe. Kubwa sana. So tukapata na bishop hapo. Alikunywa chai tukaongea kidogo. Nikamuuliza haya kwani unajua huko? Akaniambia hai. Sasa mimi ndiye mwenyeji, ni wewe unafaa kuuliza mali bila kuuliza. By the way, unajua bishop wetu ni kutoka Ukambani. Na sasa bishop bishop wetu. Wow. Oh, by the way, bishop ni Simlandi actually kwa ni Makueni. Is it? Yeah. Haya. Na unajua sasa yule bishop pia naongelea ni huyu tena wa Ruai na pia bado ni wa huko, ni wa Makueni. Ni wa Makueni, bishop zangu wa Makueni. Sasa akatuambia hata yeye ni investor wa Konza. Sasa tunashangaa ni wewe tu umebaki. Kisha. Ilikuwa alituambia kuna shamba kubwa sana huko. Yeah. Yes, kubwa. Kubwa. Kwa hivyo niongea na yeye. Tuliongea. Wakati ya siasa. Yes. Kuna mzee tulikaa kwa meza hivi tumekaa na Reverend hapo. Tukiongea tu akaniambia unajua nimefanya investment hapo Konza. Nikwambia mzee si uniuzia mimi nikuuzie shamba. Akaniambia yangu siwezi uza. Yangu siwezi uza. Kwa sababu kuna watu walikuwa shaiona where this thing is going. Zamani. So mimi nafikiri hata sasa nahitaji eka. Sininunua 2 nahitaji eka hapo hivyo sasa kwa sababu unajua let me tell you those people who have seen money through investment they can tell nini president amefanya. Let me tell you by the president hajui nini amefanya. I am sure mahali ameketi hajajua nini amefanya. Lakini wale investors wote wako Konza wanajua. Wanasema si umalize hiyo speech haraka tuingie site. Let me tell you people thought we were joking. People thought we were fooling them but Konza was real. Sasa nafikiri kuna mahali gawa na pia ametaja akasema hapa kuna slums. Buffer zone. Modern. Yani ni image. Ni kama ni image ya Konza City. Kwa hivyo hapa nje tunauza ni image yenye itauza Konza City. I mean watu wenye watakuja wageni wakubwa watakuwa wanajua wenyewe wakiingia tu wanaona yenyewe hii ni Konza. This is Konza. What are you waiting for? Saa hizi ungekuwa inbox unaniambia Farodhi nitumie map. Nataka 5. Because we adjusted the time from 6 months to 1 year. We had hata karibu nianze kufikiria tu get adjust. Because I want you to imagine
ukianza kununua hiyo project ikiwa 1.3, by the time ulipe hiyo pesa yote within 1 year iko 2 million value. Sasa unajua hata mavalue wa saa hizi wako mahali wameketi wameanza kusema unajua everyone saa hizi sasa ndio utaona watu wakiingia Konza serious saa hizi. Let me from that speech ya president, kutoka saa hizi utaanza kuona watu wakiingia Konza kwa ubaya sana. Because people thought haikuwa real, people thought ni mchezo tu, and that's why kwa advert yetu naona tumeweka speech ya Kibaki, our former president late, ndio watu wa relate that information and zile vitu zimekuwa zikihappen, and now the current president ndio hiyo chata amepeana. So na tuliingia wakati I think the first time kuingia huko tulienda mpaka kwa hiyo university ikijengwa, tuliacha ikiwa basement, tukaonyesha ikiwa the third second floor or so, and it occupies 25 acres. I think more than 25. Yes. So you can imagine that space. Na hiyo ni phase 1. Sasa we are now ready to get to phase 2 immediately. Na ukiona mahali president ametembea leo, I want to believe that things will start going even more faster. 100B. Si ati ametembea. 100B for phase 2. Hiyo speech yote nimesikia yote. Najua ulikuwa mahali sababu nilikuwa nao kitu. Ningeenda kama sikukuja hapa ningeenda. Ningekuwa Konza leo. Kwa sababu nilikuwa invited. Wow. Unaona anyone mwenye yuko hapo around alikuwa invited. Hata ungeenda. 100B phase 2 years. Sema hata mimi ni investor. Mimi mkitaja Konza nasikiza sababu mimi ni mwenyeji. Yes. Unataka kujua pale umenunua shamba pale umewekeza. What are you going to benefit? Unaona? Serikali imeenda imesema the expressway inakuwa super duo kutoka mpaka Emali. Kutoka Machakos Junction mpaka Emali. Immediately inaanza. Tulikuwa na wewe. Ken imemark. Ken by the way imeweka tule tunini tumeangushwa kila mahali so zitamark. Sasa immediately wakimark kazi inaanza. Na umesikia governor wa Machakos amesema kuna barabara ingine inapita hapo nyuma. Inaenda mpaka Garissa, inaenda mpaka Kajiado. Kwenda mpaka Tanzania. Imekuwa promise for 63 years. Wow. It's about to start. Let me ask, ni hii kwa nyuma ya Konza pale kuna simama polisi ile? Yes, pale mbele ya. Unakumbuka hiyo barabara ilikuwa gazetted? Yeah. I think it was on March or April. Tuliona kwa gazeti ilikuwa gazetted. Yeah. You know, unajua vitu zote semwa. Kitu moja nishajua. People never maybe believe every government but unajua with time unasikia tu barabara itawekwa lami. Unaona ni wapi? Itawekwa lami barabara miaka 10. Siku moja inawekwa lami. Unauliza plot. Unaona sasa siwezi afford. Na ulisikia zamani hii barabara inaweza kuwa lami. Ukasema haiwezi. Haiwezi serikali kupromise. But now the dream is going to be realized in Konza. People thought it's going to be a white elephant. But it's not a white elephant anymore. Because hii ndio umesikia amesema vijana wote. Yeye mwenyewe amesema anataka kuenroll kwa hii university kufanya language. Nataka watu Chinese, Kigermany, watu waongee all languages. Actually inaitwa Open University. Yes. Reason, na nafikiri president alielezea last time. Yes. Kasema ukiwa nje ya nchi unaweza soma courses Kenya za hiyo university. Amesema wewe ni wa boda at 5000 schools. 5000 never get any one student to university. And some it's very sad. But now this university everybody will go to university kama unataka. If you want you go to university. It's an nimesikia inaitwa open. Wewe ni mama mboga, wewe ni wanduthi, wewe ni taxi. Sasa nitasoma nini tena nirudi huko at least nikuwe alumni. Unajua yuki ingia wewe ni alumni. Administration. Sasa wewe administration. No. Sababu sasa ukiingia wewe ni alumni ya university. In the rest that watu wakitajwa alumni utakuwa unatokea. So sisi tulikuwa wa kwanza hapa. It's going to be a global city. Amesema mambo ya Konza, sijui Malili, sijui wapi Makwena, nimestaki kusikia maneno. Hii ni global city. This is a everybody from the mankind ilianzia Kenya. So everybody is going to invest in Kenya because they are investing back home. Everybody. Si hata kama ni mzungu ama ni nani, huku ndio nyumbani kwao. So alikuwa very passionate about this episode today.
So hivyo ndo mambo yalivyo, na I mean sijui nisemeje, because we are selling our plots at 1.3. Tulianza 600. Sasa tuko 1.3 million cash. Ulipe na 3 months. Not even 1 month kama mbeleni. It's now 3 months cash. Pole pole mpaka umalize. Wale nao watalipa na installment, sio 6 months, we adjusted to 1 year. So you have enough time. Alfred tukiwa kwa site pia akasema you pay a deposit of 200,000. Then so you have 1 year. Wewe decide kama unataka kulipa the 4th month hiyo pesa yote, ama the 6th month pesa yote, ama ugawe unataka kulipa some portion the 3rd month, the other portion. Bora within 1 year ukuu umemaliza. So si hiyo ni nzuri kulipo ile pressure kwa sababu unaweza kuwa hii mwezi niko kazi, next month yuko kazi, na Alfred labda anagojea nitume kama monthly payment. So unaweza pata kazi mwezi wa 3 na nilipe hata yote. So within 1 year bora ukuu umemaliza. Si hiyo ni mzuri. So it's just a deposit of 200,000. Kuja inbox saa hizi, itisha map, chagua ni kutumia map, ukichagua tuma deposit ya 200,000, tuanze safari pamoja, because this is a journey you have to walk, we have to walk together, and this is a journey that will make you add some extra coins. Do you want quick money? Wacha kuenda kuskaniwa jicho. Wacha kuskaniwa jicho. Kuja uinvest kwanza, pata pesa haraka. Yeah, hauna reason ina make sense ya kuona kuskaniwa jicho. Upate 7,000. Upate 7,000. Na maisha yako hujui inaelekea wapi. Ushapeana sasa data yako. So kuja inbox saa hizi. Namba zetu ni 0798 008 008, 0798 008 008, ama 0706 002338. Hiyo ni Alfred. 0706 002338. Chukua hiyo namba ama yangu, kuja inbox, itisha map, lipa saa hizi. Just pay. Why? Because if we may have to come up with another project in future hapa Konza, believe you me, itakuwa over 2 million plus. Actually, if we may have to kuleta the next project, itakuwa over 2M. Sio chini ya 2M. In fact, hata unasema mbali. Hii project, juu what president ameongea, tunaweza fika pale tuseme katikati tumesimamishia. We take a break. Yes. Unajua? Because sababu sasa unajua everybody ataweka price yake kwa ile property anauza. Yes. Utabaki the same spot. Unasema kwa sababu unaona hii imechukuliwa mpaka maybe halfway. Let me stop it halfway. Wacha dhayo ifike hapo. Tuta relaunch. Hiyo nyingine ikuwe project nyingine. Tuta relaunch like another project. Maybe later. Kwa sababu unajua sasa zikipanda juu utashinda umeshikilia. Yes. Na zimepanda juu. Yeah. So wengine wakienda university, but we hope not to do that. We pray that everybody gets at this time. But haraka yako itakusaidia pia, because at the end of the day we are also in business. We are also in business. Na sasa president akiongea ni advertisement amefanyia investors. A free advertisement amefanyia investors. When the president speaks, ina changing kila kitu na kila mahali. Sasa wale watu hata walikuwa labda wanafikiria watanunua hata politicians, sasa wameona sasa hapa ni uwekelee. Kama huwekelei basi itakupita. Nani ataka kupitwa? I even know kuna church iko pale ya Redeemed. Au walijipanga pia, they have enough space. I mean Konza is a big deal. So think about it right now. Na usikae sana bila kuinvest, because the more unakaa sana, the more utapata bei imepanda, hakutanunulika. Na nyinyi mmenunua, hata usifikiria kuhusu kuuza. Please wachana hiyo story. Tunaingia phase 2 sasa ya Konza City. Ndio unasikia 100B zimeanguka. Bas phase 2. So that tells you a lot will be happening. Barabara ndio hiyo inafika, umesema ni Emali? Emali, Machakos to Emali. Na ishamwagwa, itaanza kukatwa. Yani inaanza kwa by the time aende ku launch February huko Thwake. Hata barabara iko itakuwa inaendelea. And what I know, and I'm sure of ni ati kutoka Machakos Junction, sisi tuko hapa Konza iko karibu na gate A. Hapo ndio
hiyo lazima wafanye Fast faster. phase. Fast phase. Yeah, that would be fast phase. Ndio kwanza entry ya nini ikuwe rahisi. Yeah. So it's you now to decide. Hapo sasa ni wewe. Unajua ni kama mahali wachungaji wanasema unataka kuokoka, so ni ujisikize. Wewe hii ni altar call. Sasa mwenye asikia anataka ndiye huwa wanaamka. Sasa pia hapa it is you now to decide whether unataka kutengeneza, because people will make money. Wale watu wamewekeza hapa, they will make good money. Na ndio maana ulisikia nikiambia mtu anipigia Farudhi, ninataka kujenga moja, acha kwanza kujenga. Tulia. Sije ukajenga kitu alafu ukuje kujiuliza kumbe this was a serious project. Si mungeniambia niacha kujenga ndio nijenge kitu structure inaonekana. So take your time. This is a serious investment. Itakupea pesa vizuri. So if you have good money, please wekeza plot mingi, because I'm imagining the next thing president would come maybe to say, kwa ukimuona Konza City umeanza kufikiria ni nini nyingine tena utamuona akifungua huko, because kutakuwa na vitu mingi na project mingi pia zinafunguliwa pale. Serikali pia we even told them of e-building. Wanaona sana ile ilikuwa inajengwa kando yake, iliitwa conference, na pia tukaambiwa ndio kuna jina tulipewa, all government sijui what zitakuwa hapo, all in one. Iliitwa aje? There's a name we were given, sijui all in one government services, kitu kama hiyo. So utapata vitu zote za serikali zinapatikana pale. There are so many things zenye utaona Konza zikifanyika. So please, it is your time. If you want money, if you want an investment that will give you money, bas ingia Konza. 0798008008, 0798008008, ama 0706002338. Take your time, kuja inbox, chukua map, lipa deposit. Trust in God. Tulifunzwa kuhusu great faith. Na inafanyia watu kazi, I can tell you. A lot of people wamekuwa wakiongea kuhusu great faith na huku nje. Saa hizi tunahubiri na great faith na huku nje. Yes, it is really working. Yeah, kuna kitu tutaka kuongeza labda? Utumie tu Reverend map. That's nice. Nataka kabla tufunge, hebu rudia hiyo. Unajua kuna project tuliwaonyesha iko nyuma yetu, ile governor wa Makueni ameongea kuihusu. Hizo hiyo wanajenga modern homes za about 200 of them. Just repeat hiyo clip alafu ndio tumalize. Repeat alafu ndio turudi tumalize. Yeah, Kilonzo ya governor peke yake. That surrounds the city is being planned. We will ask the ministry to help us. The chair of that buffer zone is the ECM of lands from Kweni, Dr. Sonia, and at an appropriate point, when everything is ready, Your Excellency, we will call upon you to help us plan the buffer zone, because the success of this city is making sure that then you don't have slums here. They bought land across here. They are doing 200 modern homes. When I say Kenya must have peace, it's important, Your Excellency, that we have peace in this country, because it is that peace that will bring us the sort of investment I have seen from that. We trust you, and Kenyans trust you. The sword we gave you is to rule the country. Do it without fear or favor. Thank you very much. I would like to call upon the buffer zone that surrounds hapo nyuma kwetu. Hapo area. Kijiji chetu hapo. Hapo the Ugandans hapo nyuma sasa. So sinaona mahali ng'ombe zilipitia. Zilitoka hapo. So it is you now to plan yourself very well and invest. Ipo siku tutakuja hapa tutakwambia kuhusu Konza. People will be making good money. So please, it's your time. Harakisha alafu mambo itakuwa sawa. Good. Kuja inbox tujipange. Utamalizia Alfred. Thank you so much, and of course mmesikia pia president amesema miti imepandwa na seedlings ziko ndani ya Konza City. Anybody uliona hata, do you remember tukionyesha hiyo nini wamepanda mingi sana? Yeah, all that area forestry. Ameambia mtu wa forestry akirudi hapo anataka kuona miti imemea na imepandwa na inamwagiliwa maji. So of course Konza City ndani, but outside is our duty. Already tushapanda na pia ingine tumechimba maji. Tunataka pia kupanda miti, ndio
tusiachwe nyuma, kwanza ikidevelop pia huku sisi tuna develop. Yes. Yeah, so it's a good thing. Okay, good. Reverend, tufungie. Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako. Niwe Baba, umenemesha watu wako, mwapea nguvu. Jehova God, umewapea mpaka idea za pesa. Unazidi kuwapanua, unazidi kuonekania. Niwe tutarajia, niwe tegemeo letu. Umeinua imani yetu kiwango ya kwamba tunafanya makubwa. Father, mahali tunaona tupea. Na hivi ndivyo kunafanyika. Asante kwa kile ambacho unatenda ambao kupitia kwa studio ya Farudhi. Wengi wamebarikiwa, wengi Baba wamepata mali, wengi Jehova God wamepata mpaka viwanja. Tunaamini kwamba unazidi kufanya makubwa. Tegemeo letu ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 So thank you so much. All right. Okay. Haya. So ndona mundu ori horo wa Biblia ici. Biblia ici ni kuheano iraheano. Koguo ni nyumura donate. Nithu tugaciheana kuri aria matangihota gucigura. Koguo mwa donate niye ngicera makanitha-ini uguo ngathie ngakua 5 ngakua 10 ngakua 15 ngathie ngatigira kanitha ucio na kanitha ucio kahe andu aria uramenya marabatara thiini wa kanitha ucio. Koguo ngigwo ni ukuhota ku donate Biblia na gutira gutwira na to make sure ni cia hota gukinyirira andu aria magiko magicibatara. Undu ucio korwo mwega. Koguo aririe nani na nigetha undu ucio korwo uri mwega. So thank you so much. Penina anasema temptation. Acha ikuje kununua utanunua. Unajua ni pesa unatengeneza. Hata watu wametemptiwa na ile kitu inascan jicho wako huko wanapanga line. Wana risk na jicho. Wana risk na jicho. Afadhali urisk na shamba. Jua kuna mahali inaguza mwili yako. Anyway, so God bless you so much. Mkuwe na wakati mwema na poleni kwa kuchelewesha show. Next time tuko hapa saa 6 mchana. Thursday next week. We have a lot to talk. Na jua pia itawasaidia. Asanteni sana. God bless you. Okay, kabla nimalize Nyandarua iko. Na kuna picha but by the way nilitumia na Kevin. Nilikutumia? Hakutumia pia assistant producer? Picha. Kuna picha alikuwa amenitumia. Then unaniangusha assistant producer sababu nilikuambia anything you should have sababu you are the one to prepare the documentary, so then you should talk to Kevin every now and then, every single day ndio anatuma anaku-update daily. There is a latest photo ya kazi haiko imefanywa jana amenitumia iliamkiwa asubuhi. So John, kuna video za jana nafikiri unaweza tuonyesha hapo. Tuone video Sheila. Hena bisha ya nyamutora tiketi ciekeretwo. Kuenda wikiria hau John. Dika na gwikiria na email kana WhatsApp. Email. Haya. Kirole hau. Good. Koguo Kevin haya. So haya, picha nimekutumia. Sasa hii ni video ya jana na kuna hiyo picha nimekutumia ya leo ndio waone pia ile kazi ilianza leo asubuhi. Tuna deficit tarwira turasharagia turakombete thiri wa ngiri 179. Turasharagia mwambe tuli hethire ira. Tushoke tweke andia. Tushoke na thank you so much Alfred, tulipokea mchango wako jana. Asante sana, tulipokea mchango wako tukiwa kule kwa site. So thank you. Na ni wa moyo walileta shida. Uone Alfred ako wapi? Huyu wa moyo unaona hapo Rainburg. So jana kulikuwa hivyo. Leo asubuhi nikiwa kwa ile scene nilikuwa Kevin akanitumia hiyo picha, so waliamkia kazi kuweka. Kwa hivyo hii nyumba by the next 2 weeks itakuwa labda imeisha. So unaona leo asubuhi ile kazi walianza asubuhi. Na hiyo nilitumwa saa 5 kwa maanisha labda waliingia 6. So by next week itakuwa imetake shape and then the other week tutakuwa tunamalizia. So nitukwenda mundu umwe erutire gutugurira itangi. Tukwenda mundu ungerutire gutugurira gate na mundu ungerutire gutugurira kindu gigwitwo gutekeretheria thitima cia no kugoithia na hena mai na hena gate itangi mai na thitima na hena kindu kingi kimwe itararirikana kirari ki gci secretary ni akomire kirathi
ndamwite nyandikire hena itangiria mai hena gate na kugoithia thitima na ng'ombe ni ng'ombe good na mai ng'ombe mai na thitima makiria moguo ni nguheana namba ile namba nitapeana hapa we mwitikirie gutuma kiria giothe ngai egukuhotithia niga tunyitirira mwaka uyu urikirire ira turahotire ku raise ngirigana rimwe na kuo ndamenya tutiegite kindu ta 70 itigarite twambe turihe thiri tucoke tuthie hau hangi gikiro kiu kingi kugo namba ino ngwikirira hau nyita itemi nigetha tuhote kurikia mwaka ucio rona ihenya muno makiria na ngai ni egukurathima na mbeo ndekira hau mihuthire guikia kiria ngai witu egukuhotithia na nigetha mwaka ucio urikirire ona ihenya uthore gukwahoteka so 0718 443333 0718 mutumia uyu ni uria wa ciana kenda koguo riu maraikara nyumba single iria to makombore mari 10 imagine mugikara andu 10 nyumba imwe single koguo kone turikitie nitungimurehete haha na nikurikana condition yake cases iria mwiretu wake first born athire wira wa nyumba akiripwa keheo kana kamwe ningi angagithie kwa kiripwa keheo kana kau kangi mamu wao nake agithie kurora yo thibitari gugioka mundu nake akimurip na toro uguo tu ningi agitiga mu infect riu koguo mutumia ucio mutumia ginya condition yake ginya health irabatara kurorwo muno thaici kuria marikara kwina heho muno na koguo gikeno giakwa ni korwo twahota gutigirira mutumia ni ikara wega koguo ako wina ngiri ciaku 10 wina ngiri ciaku 5 wina ngiri ciaku 20 chip in thini wa project ino nigetha tuhuthirie mutumia muturire thengio muno tondu ndoima ku ndathie Kiambu ni turahotire kurikiriria gathire karia karatigaite kuria koguo ni turahotire kuona ngiri 700 cia mutumia uria ari thibitari urahirwo triplet na niretekia te thaici ni ma discharge ro na ni jono tuko tukirumirira uhoro ucio nake guku Nyandarua tondu kuria ni turikirie reke tuingire mwana uyu ungi tuhote gwika kaundu kau na ihenya na ngai ni akumurathima mugika uguo ni tondu mawira ma mothe ni maitu na ngai witu murathime mugika uguo koguo 0718 443333 kiria giothe ngai witu egukuhotithia ni kurathimo gikaguo na thengio kuri aria marathi na mbere na kurute kugo na iko he kindu ukuigwa ni ukurutira nakio ngwiciria ni ukunjira na nigetha wona wanjira ni ndithia ngi updateaga every single day na tunde ndona secretary ajira indo iria cigubatara ni nginya cia nyumba tugubatara kugura mirigiti tugubatara mattresses tugubatara furniture TV nginya radio okay ndo basi obage baige muno wakiria mwanake ucio wake ni agubatara nginya kugimara uririkane mwanake ucio ina miaka I think I don't know was 17 years or so ni afatire kugimara koguo tukiri na maundu maingi muno nao mothe ni maitu riu wekirio gwika ni kunyita itemi na mbeo ndaheana huthirayo na nigutukinyirira na nigetha tuhote kurikia wa mbere twambe turikie twina thiri ucio wa 70 mundu mwakatha ngiuga ni guturihira thiri ucio wa 70 tweherere nigetha twambie gwitia cia kurikia nyumba twambe tweherie thiri ucio tondu ni tuikarire muno unasikia Queen Esther vile anasema ati I wanted Alfred aniongezee jana sikatai alitoa zake hakuniongezea sasa kwanza hapo kwa kuongezea kwa Queen Esther anapendaga sana anapendaga sana by the way hapo kuongezea unakumbuka jitoe kwa hiyo shida unajua uliita Queen Esther the real investor sasa ulipatia hiyo jina lazima tumuongezee sasa wewe jitoe kwa hiyo noma nitamuongezea utamuongezea bas Queen Esther Alfred atakuongezea so nani mwingine anafikiria labda kuchip in no ngireigwa ni ya kuchip in to nikurikire ona ndikwenda gwikira undu ucio haha koguo no utari no utwirire haha he mundu ngireigwa fifio ni ya kuchip in girisho 70 ni turafatara guciriha instant tunahitaji kuzilipa kwa haraka iwezekanavyo tondu ucio ni thire uria tukombete na nigetha tutige gwitia thire twire andu macanga turikie nyumba koguo thire ucio ni tubataire kuriha nigetha site thie na mbere koguo no ngioraigwa ni egukua murigo ucio nigetha tuhote kurikia nyumba oro ni hinyo tore kwa hotekeka nasikia ambo tafuta hata rifari
wewe wothe uraigua ndi ukuhota gukua murigo na kiria giothe Ngai witu gukuhotithia ni njoni ukunjira kuhetukira inbox na nigetha turikiririe uhoro ucio tutigetie deficit yo ya 70 ya tuhote kurikia thiri uria urariho twawaithire wa 179 twarikia thiri tuokeri tukirikirie maundu macio magataru mothe kwina mafundi matinda wira kwina mafundi maratindire wira ira matire marariho ona no uhure thimu je barothi ninguriha mafundi maria umuthi kana uhure thimu ruge kana wiki na yothe ninguriha mafundi wiki ino yothe ninguriha mafundi ira tutimarihite kuma iyo mafundi tiari heiyo tiari heira na umuthi no ngura mahutagira bisi kana rimwe na rimwe gutimenyekaga tondu taru ndahota kuona ni andu 10 umuthi moke 5 rucio 10 depending na wira ura arutwo site but approximate matikiragia tuge between 7,000 to 10,000 so per day wanaweza tumia 7,000 to 10,000 7,000 to 10,000 depending na ni igana mokire koguo mimi nita send 5k kesho. Thank you so much Joyce Gogi. Zimebaki 65. Zimebaki 65. Exactly. Actually hata tungemalizia hapa. Tungemalizia hii. Si muangalie Alfred utaongezea nani moyo nani Queen Esther ngapi? 5,000. Sinaona sasa. Sasa zimebaki. No, the only thing yakoba mimi sitaongezea kwa sababu Queen hakuniambia nimuongezee. Amepoint. Sasa si unaona Queen Esther. Sasa Queen Esther ambie mtu mwingine amwambie wewe muongeze. Sasa akiniambia. Sasa Queen Esther si hata okay, wa moyo si utoe kitu ndio useme Reverend akuongezee basi. Ningeongezea Queen Esther lakini sasa I know ni vile Fraudhi ameongea juu ya kwanza sasa hata kunitaja. Si wa moyo utoe ndio mwambie Reverend akuongezee. Sasa maybe sasa Queen Esther atoe tena leo. Sasa ni muongezee. Bas. Usi. Queen Esther fanya hivyo. Toa alafu useme uongezee. Nani mwingine anataka pia at least easy 70. Leo at least that is it. Hii kitu tunaweza maliza tu na hiyo isha tu. Very good. So okay. Nani mwingine asikia ataongezea? Nani mwingine asikia ataongezea? Ati Reverend aongezea Alfred. Alfred hajatoa. Alfred ameongezea. Alfred ameongezea. Hajatoa sasa. Naweza ongezea Alfred if Alfred sasa anaweza toa. Jesimoge amesema Reverend niongezee please. Sasa unajua sasa Jesi umetoa zako sasa ukisema nini? Nataka mtu ambaye anatoa saa hii. Anasema anatoa saa hii. Ni muongezee. Bas. Nani anatoa saa hii? Hata anaweza ongeza double zile atatoa. Si mtu mmoja tu aseme atatoa ngapi alafu ndio Reverend na yeye aongezee double. Ni nani sasa? Tumalize hii story. Ati tupate mtu wa 20 tumalize hii kesi. Bado tumebakisha 60. Kwa hivyo ukisema utatoa 20 Reverend ana double. Hebu sikia hiyo. Wewe umesema naweza ongezea nini? Sikisema nitaongezea double. Unasema naweza ongezea double. Kwa kona sasa. Leo. Si mmoja tu ajitokeze tu. Mmoja tu aguzwe tu aseme atatoa ngapi? Reverend anaweza kuzwa double. Ama hata triple. You never know. Mmoja tu aguzwe. Leo ni date gani? Leo Fraudhi ameniamulia leo mwezi. That's why. Unajua ni wakati watu wanalipa wafanyikazi. Yes. Nani yako hapo atajitolea? Mimi na ngoja tu nione. Ndio Reverend amuongezee. Nani yako hapo atajitolea? Thini wadu ya 133. No uraigwa ni kuruta nigetha na rigiona no ko hini urarutite no kwenda wenda kuongerera kana hihi wona ni hindi watukorera waigwa ni kwenda kuruta unajua watu 133 wakitoa tu 500 unajua imefika. That is it. Itafika tu. So namba iko hapo. Namba iko hapo. 0718 4433 0718 4433 hamtaki hata tuongezewe muthiri hata tuongererwo ni Reverend
Hata mimi mahali ala ini. Yeah. So 0718 44 33 33. Tuna deficit ya giri 60. Moya amesema mimi blankets are on me. Amefuta. Kwani amesahau. Kwa sababu Farodhi wataka kuniongezea. Sasa mimi nitatoa niongezee. Good. Au nitoe muniongezee na friend. Bas. Haya, Gladys Bata anauliza niki turaruta. Atiriri Gladys Bata he mutumia ulia kuna yule mama tunajengea nyumba yule wa Nyandarua, yule Mary Wangari pale Donyojeru, pale kunaitwa Dida. Hapo ndio tunamjengea, the mother of 9 kama unaweza kumbuka mwenye tulinunulia shamba. Sasa tuko na deni ya tulikuwa na deni ya 179,000 jana, tukapata 100. Sasa saa hizi ndio tunataka tumalizie hiyo deni, ndio tunachangisha ya kujenga sio deni. Unaona? Ndio at least tukua tunachangisha ya kujenga sio deni. Kwanza tulipe hiyo deni ya material na nini, tutoke kwa deni ndio at least tuingie kwa nini, kwa kujenga sasa. That is it. So yangu nimetuma 10. Wow. Yeah. Imekuja. Imekuja. Yes. Hiyo imetufikia. Sasa hiyo simu naweza niongezea na Alfred. 10,000. Vile mmeniingilia sasa. Mlikiniambia kwanza niongezeeni ili nikuje kwanza. Tukikuongezea utakuja kwanza. Kuja huko. Mtumie map kwanza. Map na kwanza muongezee kwa imani. Naanza kuongezea mimi nakuja kwanza. Hiyo bio. Natuma deposit. Wow, Gladys amelipa deni. Sasa umelipa deni ya jana, hiyo ilikuwa ya twins. Nimeiona umelipa. Sasa tukuje hapa Gladys. Gladys utoe alafu tuone mambo yenye itakuwa. Tuko hapa sasa nani? Sasa mimi nitaongezea Reverend 2,000. Mimi nitamwongezea 2,000. Ndio tu. Umeniongezea 2,000. Ndio aende kwanza Usifikisha 5 ni kwanza ni ya pesa mingi. Kwanza ni ya ndio uende kwanza. Kwanza mpaka inatajiwa ni nini inaongezwa kwa. Hebu sikia kuna vile anasema atleva nimekutumia sadaka. Kaideni niongezee hiyo ni sadaka. Thank you Queen Esther, niliona ulilipa deni yako. Hata Graceful Blessed nimeona pia alilipa deni yake. Thank you so much. Ati nikitoa kesho Reverend atadabu. Akitoa kesho. Tulikuwa tunasema leo. Najua tunataka tumalize hii 7. Ngana tulipe hii 7. So, imebaki ngapi? Imebaki 50. Si ndio? Reverend ametoa 10 kabaki 50. Nimeongezea 2. Na wewe tukasema umeongeza 2. Alafu ukasema nimesema zifika 5 ongeze 5. Nikiongeza 5 utaenda kwanza. Ukiongeza 5 kwanza nakuja. Kwanza nakuja. Kwa hiyo nimeongeza 3 zikafika 5. Ndio hiyo sasa. Bas. Alfred. Na mimi stamp niende kwa. Umeongeza 5 pia. Bas. Kwanza tunaenda. Kwanza tunaenda. Gladys Bata ameongezea my Reverend 4K. Thank you. Kuna kitu anasema lakini amalizi. By the way, Gladys Bata ameongezea 4K, ameongezea Reverend 4K. By the if sasa mnaweza by the time mnaweza niongezea sasa. Na mkisikia pia sasa mnasikia Reverend anaenda kwanza. Sasa tumfuate pia. Na ujue sasa nikienda huko na anoint kawaida. Mimi nikienda na anoint. Bas. Nakuja tena hapo naanza nini? Kwanza sasa tuenda na wewe Monday. Tukikuonyesha wewe mara ya mwisho ulipita hapo ni lini? Mara ya mwisho ulikuwa Mombasa ni lini? Hii pesa nimeongezea na Marodi hii. Hii pesa nimeongezea na Marodi na nini sasa? So tumefikisha ngapi? Tumebakisha 36. Bas, nani mwingine anaongezea Reverend? Watu wasema Reverend tunakupenda. Unatubariki sana. Wacha tuone. Wacha tuone. Ukisema unatubariki sana, kwanza umenisaidia. Bas. Wacha nione uniongezee. Bas, wacha tuone sasa na hiyo. Gladys Bata, God bless you, umeniongezea 4K. Queen Esther, thank you. And but I prayed 5K. Wewe niongezee sasa. Ukitoa naongezea. Queen Esther ukitoa na kuongezea. Mimi na kuongezea ukitoa. Kwa toa saa hizi ndio ongezea. Akitoa na muongezea. Queen Esther toa saa hizi kama unataka kuongezewa. Naongezea tu saa hii. Bas.
Tifarodhi nitolee. Utarudisha, ngoja, utarudisha. Unajua jana ndio nilifanya. Imagine tulienda Kiambu, sandwich vikaanguka. Sasa ilibidi niwatolee, alafu na wengi wao wamenirudishia. Wow. Ilibidi niwatolee juu sasa lazima tungemaliza ile mchango na sandwich vimeanguka. So utarudisha kama vile ulifanya. Sababu sasa nilimtolea afu akarudisha leo. Utarudisha. Haya, tunaongezea Reverend. Yeah, mimi naongezewa by the way. Reverend, tunaongezea Reverend. So nikitolea Queen Esther na Reverend naongezea Queen Esther. Ele kubaya. Leo umepatikana. Leo mkiwa na Alfred umepatikana. Sijui leo. Nani mwingine anaongezea Reverend? Ukiniongeza kwa nini? Nani mwingine anaongezea Reverend? Who else? Bado imebaki that nini? So secretary note that Gladys amelipa ile deni kwa ile nilikuwa nimekutumia na Grace. Na hao wengine nilikuwa nimekuandikia hapo. Haya, nani mwingine anaongezea Reverend? Farudi soma yangu. Queen Esther nimesoma. Ndio tunasema nikikutolea utanirudishia. Ndio kuna kutolea ya kutoa na kuna kutolea nikurudishie. Kutolea kunirudishia. Kutolea ifike tu hapa haina nini. Kama vile nilikutolea jana ukanirudishia. Kama ni hiyo ni sawa. So confirm kama ni kama hiyo. Kwa sababu unaona kwanza ni kuna wengi niongezea jana na bado hawajatuma, so ni sana. Joining Reverend in faith to be next to him. I will add 2K. Thank you. Anakuongezea 2K, yes. Alafu mahali utachukua kwanza anataka kukua next. Imagine. Mahali utachukua kwanza anataka kukua next. Karibu jirani. Imagine. Wow. Hii sasa ni kwa jirani sasa. Hiyo kwanza ni kwa imani hiyo. Kwa imani. Karibu sana. 2K. Thank you. Good. Kwa hivyo 2K tumekisha 34. 34. Nimeongezea Reverend 2K. Joyce Ngoge. Joyce, thank you. God bless. Nilikuwa najua tu ataniongezea. Joyce lazima angeongeza. Marafiki wa Reverend, unajua kama Maina angekuwa hapa angetusumbua. Unajua ako na timu inaitwa Team Maina. Anaitaga Team Maina. Ana timu anaitaga Team Maina. Anatusumbua hapa. Anatusumbua hapa. Hata sisi tutafuta timu sasa. Mimi niko na FC yani. Hapo ni timu, tunakuwa ati timu. Hai. Ati Alfred nitolee ya udhoni. Kai. Hiyo sijui nini mnaulizana na moyo, tatueni shida zenu. Atia. Baada hii kitu tunaweza maliza hii kitu. Yes. By the hapa hata wakitoa 500 sina hii inamalizika exactly. Kwa hiyo tumbakisha 32. Yes. 32 tumbakisha 32. So si hata 300 inaisha. Exactly. Kila mtu akitoa 300. Kila mtu atoe 300 tumalize hii story. Tumalizike tu. Tumalize hii story. So 0718 44 3333. 0718 44 3333. Na vile nakuwa na marafiki wengi. Kwani leo wameenda wapi leo? Wewe marafiki wa Reverend, kwani mko wapi? Na vile kwanza wakiamua. Rafiki mmoja tu anaweza sema kwamba hii pesa ametatua hii. That is it. Kwani marafiki wa Reverend mko wapi leo? Sijui leo wako wapi. Wewe umemaliza show kama umerudi kazi. Kwani tumeomba alafu mkalala? Umeacha simu imewaka alafu. Ama waliona tumeomba wakasema basi sio show. Wamemaliza sasa. Kwanza unajua tumeomba mpaka hii gini ya mwisho sasa. Mimi kwanza nimeanza kurecruit FC yangu. Huyo ni mmoja, Esther ni mwingine. Nakwambia hata huyu Gladys tamweka. Taweka wote. Ngombe kuna timu hapo ndio tutubwa. Alafu hiyo ni timu ni funny. Haitumangi pesa direct hapa. Inatumiaga Maina. Inatumiaga Maina hivi. Alafu Maina anatuma. Ni timu. Tutikete gira hata tu ndoito. Tuhaini gatuleki icio 32. Tulekererio horo ucio. Nani mwingine anaongezea Reverend na pia mwenye anataka pia kutoa kivyake ameruhusiwa kufanya hivyo. Ndio hiyo maneno tumalize. So hiyo Penina imefika na Joyce pia nimeiona. Okay, so thank you so much.
Nani mwingine anaongezea Reverend? Who else? Kwanza watu ambao wamebarikiwa na neno hapa. Si wanasema kwamba hata mimi hiyo. Hata huyo wa mwenye muongezea thao. Umeongezea wa moyo thao? Asione nimemlenga. Au umeongezea thao? By the way. Okay. Amesema ya udhoni. Yes. Ya udhoni lazima utoe. Okay. Sasa mimi nikiongezewa Queen Esther lakini ni offering alitoa. Queen Esther amesema nimtolee ndio muongezee. Lakini hajaongea. Queen Esther ni wewe umenyamaza. Si useme kama nikutolea alafu ya kurudisha. I always pay my debt. Sawa, nitamtolea hiyo 5000. Amesema I always pay my debt. Na niko sure hata ile nyingine alilipa. So nimemtolea hiyo 5000. So sasa nataka kumuongezea. Hapana, hiyo sasa ilipitwa na wakati juu sasa. Unajua walikataa kufanya hivyo, Reverend akatoa yake. Baada kupatikana hata mtu ametoa 20. Ningetoa tu hata 40. Lakini sasa kwa sababu Queen sasa ameweka 5, nimemuongezea zingine 5. Nimemuongezea zingine 5. Queen umetoa 5, umeongezewa 5. Wow. Nimemuongezea 5. That's good. Good. Mpaka sema si nituma, why doubt me? Mimi ana si ya kudoubt. Niko nataka uconfirm hivyo. Sababu unajua si jani yote nimelipwa. Wow, so tumebakisha ngapi? Tumebakisha 21. Bas. Si mtumalizie hiyo 21 tafadhali. 0718443333. Tulipe hizo deni basi hiyo story ishe. 0718443333. Yes, 0718443333. Good. Si watu wana deni. Hata mimi nataka nitume saa hizi. Nipe hiyo 5 ya imekuja. Kuna sasa mimi nimekuwekea hiyo yako. Mimi nikisema tu na lazima nitimize. Ni vile tu ulikataa kutuma hiyo nini, ningekuongezea double. Wacha hata mimi nitume hiyo nimemkopesha 5 sababu sitaki nikae nayo hapa alafu bas nitume pamoja na hiyo ya Joyce, so that is 7. Good. Omo kwani wamepelekana jina nani hapa? Omo. Oyo. Ai. Unajua ama tumtolee by faith alafu nimpigie. Wewe fanya hivi. Tulisema tu wewe umemtolea 20. Watu wamesema tu hiyo. Ati hakuna volume, hakuna volume? Are you sure? Volume iko. Angalia earphone zako na Nzengoge. Volume iko. So hiyo nimetuma ya Joyce na hiyo nimeongezea nimetolea Queen Esther. Regina David ametuma 500. God bless you so much. Wow. Sini bosi ya Farodhi. Mary Karanja. Na Karanja wanakuanga wengi. Mimi ni Karanja, Reverend ni Karanja. Haya. Na Karanja ni watoaji sana. Yes, by the way. Hawangangani ni Karanja. Mary Karanja, unasikia? Mary Karanja si nasikia. Mary Karanja si nasikia. Yeyote ambaye ana jina Karanja, ni wanatoa sana. Anatoa tu. So unaona hata Mary Karanja akitoa. Ati kama unaitwa Karanja, toa tu. Unatoa tu. So umetoa hiyo Regina 500. Wewe tumebakisha ngapi? Good. Thank you so much. 2500. Nimesikia 2500. Hata mimi nilikuwa nimesikia 2500 tumebakisha 20. Si mtoa hiyo 500 wao watu wamebaki hapa kama venye Regina amefanya. Hiyo 500 alafu hiyo maneno tumalize. Hata kuna Ann pia ametuma 500. God bless you so much Ann. Si tufanye challenge ya 500 at least. Wenye wako hapa kila mtu atume 500 tumalize hiyo story. Hiyo kitu iishe. Wow, so thank you so much. Haya, Alfred pia nimeona ametoa. Alikuwa na aliongezea, ulitoa 5000. Alafu kaongezea 5000 na kaongezea 1. So 11000. Wow. Acha niitume pia. Wow. Hata Wajiko wanatoa.
So if unaitwa Wanjiko hata unaweza Gladys Bata anateta anasema kwamba hata Wanjiko wanatoa. Hata Wanjiko wanatoa. Basi kama unaitwa Wanjiko toa. Tukutoa mimi unaitwa Wanjiko tu wewe. Na ni vyema sana kuproof your point at least if unasema Wanjiko zona nini. Na ni kweli kwa sababu hata Queen Esther ni Wanjiko. Ni Wanjiko. Wanatoa. Hiyo nimekubali. Hiyo Queen Esther jana alitoa tukua Nyandarua, akatoa tukua Kiambu, kila mahali anatoa tu. Kila mgeni nikileta hapa anaanza kusaidiwa, Queen Esther anatoa tu. Wanjiko huwa wanatoa. Watoaji. Tuseme hivyo. Hata kwa Pastor Moro nakumbuka alitoa. Kwanza alitoa. Kwanza mingi. Hata ile alikuwa na nini 60 alitoa. By the way alitoa. Na sasa Queen Esther anaweza ambia watu kuhusu baraka, kupata baraka na kutoa. Anaweza ambia watu. So tumebakisha ngapi? Tumebakisha 20,000. Unaona kila mtu akatoa 500. Tunamaliza hiyo story. Yes. Kila mtu akatoa 500 tunamaliza hiyo story. Sijatuma ya nani ya Gladys Bata. Okay, haya. Good. Lucy ametoa 1,000. Tumebakisha 19. Wow. Lucy ametoa 1,000, tumebakisha 19. Nani mwingine? Nani mwingine ambaye atatoa ni kama Lucy huwa ati ni mwingine atatoa nani mwingine atatoa Reverend amuongezee. Nani mwingine atatoa Reverend amuongezee. Nani mwingine atatoa Reverend amuongezee. Bas. Mimi nitakuongezea. Nani mwingine atatoa Reverend amuongezee. Tumebakisha 19,000. Tumebakisha 19,000. Penina pia ameongezea 500. Thank you so much Penina. God bless you so much. Amesikia hiyo tumesema kila mtu ako hapa atoe 500. By the way, hiyo tunamalizika tu. By the way, kila mtu ako hapa toa, just give us 500. Uone hiyo maneno tukimaliza kwa haraka. Tunasema ya kutoa. Tumesema ya kutoa. 6 ukitoa naongezea. Pledge unaniambia ni pledge. Na sasa mimi nataka kutoa. Na tunataka kulipa deni. Na ni deni tunalipa. That's why tunasema hivyo. Nataka kulipa deni. Wow. Atikidi back me up. Ndio Reverend atoe 20. Timfaroti. Tiambakiwe atoe. Team Queen Esther. Muongee. Natolea referee in absentia 1,000. Akwambia moyo. Moyo the queen. Oh my God. Thank you. So hiyo yako tumepokea, nimeitaja. Thank you. Kevin akiwa kule site ametuma 300. Wow. Akiwa kule site amepigwa na baridi mpaka akatoa 300. Ametoa 300? Yes. Huko ile baridi iko. Niliona kusema utatomeka nini? Unajua alikuwa na kitambi. Tulipata hana. By the way. Ilienda. Huko huwezi kaa kwa baridi. Vile alikuwa amevaa. Kuna maandazi. Hapo unajua hapendi kujipikia. Bibi yako Nairobi. Shida tupu. Gladys nimeona umetuma 3,000. Hebu niambie ni ya nini? Ama ni mahali ameongezea Reverend. Leo at ref ongezea nimepeana 3K. Okay, hata imeingia. Umetoa 3K? Nimekuongezea 3K. Bas. Ungetoa 5 ningeongezea 5. Haya, so kuna hiyo ya moyo 1,000 alafu kuna hii sasa 3K. Reverend ataongezea 3K. Hizo ni 7K. So tutolee hapo. Shix tunataka utume. Haya. 0718 443333. Kuna Caroline ametuma 2,000. Thank you so much. Kuna Caroline ametuma 2,000. Tumebakisha ngapi? Tumebakisha 9,200. Nani mwingine? Who else? Excuse. Gladys wacha yangu nilipe tu saa hii nimeongezea. Gladys hiyo 3K wacha tu nilipe tu saa hii. Haya, nimekuja. Nimeiona. Hata ya Gladys alituma pia. Ndio hiyo sasa. Good.
Sasa kungekuwa na mtu ambaye kana kwamba hiyo time nilikuwa na hiyo grace. Unajua ningeongezea tu nimeongezea tu kama yangetoa 10 ningetoa tu 10. Angetoa 20 Queen Esther ningeongezea nini? Tulikuwa tumefunga. Unajua. Hii kama kuna show huwa inafanya vitu mingi ni hii show. Mali tulianza, tumeuza shamba, tumehubiri, sasa tuko Nyandaro. Anyway, hii show itakuwa baraka kwa watu wengi sana. So good. Bali tumebakisha hata haijafika 10. Tumebakisha 9000. Hata mtu mmoja anaweza. Mtu mmoja ajitolea toe hiyo 9000. Tumalize hiyo story. Wow. Mtu mmoja ajitolee toe hiyo 9000 ni 9200. Yeah. Tumalize hiyo story. Hiyo tu iisha hapo. Nimetoa. Umetoa? Yeah. Bas. Thank you. Alfred ametoa. Tumemaliza hiyo. Na unaona huyu Alfred anasaidia watoto wengi sana. Watu hawajui. Yeah. Mimi nimesikiza nini yake. Huyu watoto wenye anasaidia. By the way siku moja tutafanya documentary yako. Kwanza hii mambo ya mabwaho. Hata ile shule huwa tunaenda huko. Kuna watoto wengi sana anasomesha huko. Ile tunatembea. Anawalipia school fees ile tutatembea na wewe. Yeah, tutatembea huko. Ile Ahadi School Joska. Yes. Kuna wale wame-enroll wanajilipia wenyewe lakini yeye amesponsor wengi huko. Anawalipia. Wow. So thank you. Kwa hivyo hiyo 9000 Alfred. Sasa Joy, tumeona umedelete. Amedelete nini? Kuna kitu amedelete. No. Umeisoma? Inasema aje? Hiyo retrieve that one. Sasa unawezaje futa kitu sijaona? Na kwanza mimi ndio niko hapa. Unawezaje futa kitu sijaona? Andika tena. Na ujue ukikarogoreria pesa hadu. Sirute. Isi datwe kugete ne cia kurta. Sirute. Siniane okigogona ine. Ugigacirogore. Sirute. Aba izine sikuruta. Thank you so much Regina David. Niongezea juu mjengo haijaisha. Si wangeniongezea. By the way, si muongezee. Kwa Alfred amesema kwa sababu unajua hiyo ni deni tulikuwa tunalipa. Si ati mjengo imeisha. Unajua wafanyikazi hatujawalipa juzi, jana na leo. Watu wangeniongezea. By the before tutoke si watu wawili tu waongezee. Hata huyo unaona huyo alikuwa anatoa 3k, aitoe tu. Aitoe tu. Si ati mjengo imeisha. So hizo vitu zingine ziendelee. Kuna piga kickstart ya kesho kutwa. By the way, mafundi pia wako site kesho kutwa. So mtu angeniongezea tu, hata mimi hata sijaongezewa na mtu yote. By the way, hata Joyce alikuwa atoe 3k ati Reverend amuongezee. Nataka Joyce ongezea Alfred. Jazi number 1. Kwanza kujiconnect na Grace ya CEO si mchezo. Ya mashamba. Kwanza mashamba si mashamba tu. Chukua jazi number 1 kwa timu yangu. Asi amekava. Chukua jazi number 1. So itoa tu Joyce. At least pia iweze kulipa mafundi. Kwanza mafundi. Inalipa mafundi wa juzi. Si wa jana na leo, mafundi wa juzi. So unajua kuna kitu moja watu huchukua for granted. Just having a roof over your head. You know, that's the most basic anybody can ask for. Hata afadhali unajua mtu shamba na nini, but kitu ya kwanza ni roof. Unaweza kuwa na shamba na una roof. It's still nothing. That's true. Hiyo roof tu alafu sasa chakula na it's such a good God's blessings. Na Mungu atatubariki. Sure. So watu wani back. Jazi number 1 imechukuliwa na Joyce Ngugi. Wewe sasa ni team Alfred. Amesema ametuma. Najua itaingia tu. Amenini? Na sasa Farudhi. Sasa kwa nini uongezee ila? Queen Esther ananichanganya. Sasa tena kwa sababu ametuma 5000 ama ni ile nimtolea okay. Njoo pengine ameniongezea. Acha aseme. Wacha aseme. Nauliza uongezee Alfred kakitu. Mbona kakitu? Ndio sasa naweza kulipeleka mbio wakati nilisukuma. Ukinisukuma nilikuwa nimenyamaza. Usikize nilikuwa nimenyamaza sasa. At least kitu kidogo. Acha nikuongezee 2k.
Ndio hilo sasa. Thank you. Meongezea 2K. Great. At least. Bas. Hii anga inakuwa mzuri. Anga inakuwa mzuri. Anga iko clear. Thank you so much Queen Esther. At least umelipa deni. Hiyo unamwambia tu cha lazima. At least umelipa deni. Ama ile yangu nilikuwa natoa referee adabu. Baadhi referee mbona referee adabu? Mbona ametajatajwa sana hawa? Mbona ametajatajwa hivi? Hebu mwambie adabu. Wacha sasa nimpigie. Baadhi Mary Karanja tulisema Karanja huwa wanatoa. Iko wapi mbuni Rosio? Rosio Girigiri. Good. Thank you so much. Thank you. Karanja lazima watoe. Unajua by the way hata wenye wana pledge ni sawa ku pledge. Kwa nini? Kwa sababu tumelipa deni. Sasa ni kujenga sasa. Baada hata ku pledge kwa sababu tumelipa deni, kuna problem. Unaweza tuma mpaka. So hiyo Joyce pia imefika. Sasa tuna deni sasa. Joyce imefika. Queen Esther imefika. Thank you so much. Imefika, umelipa deni, bas. Hiyo iko sawa kabisa. Nilikuwa napigia karibu nisahau. Hai, hata hiyo Alfred ile 9000 amenini imefika. Wow. Waje kupigia. Nani amempigia? Kwani mmeanza kumpigia? Sababu call in waiting. Kuna mtu mwingine amempigia. Sasa hatujasema mpigie nyinyi wote. Kwanza anaweza tustua. Baadaye anaweza tustua. Unajua kwanza referee ni wale watu wanapeananga by the way. Na unajua sasa shida yake anakuwa na roho mzuri mpaka akikopesha mtu akisema hamlipi ya shida ni. Watu wamekataa na madeni yake. Benjamin amesema kwamba ataongezea Alfred 3K atatuma kesho. Wow. Thank you. That's good. Jazzy number 2. Joyce number 1. Wow. Penina number 2. Jazzy number 2. Unajua FC yangu imeanza. By the way. Shida ni wibe mtu wa team minor. Si atakuwa tu kwa timu zote mbili. Otifu hizo timu zicheze siku moja. Atachezea. Yeye anakuwa spectator. Atakuwa hivi. Ashangili. Ana yeye si fan. Spectator. Referee yako kwa simu nyingine. Referee. Tuiria raine. Wagiri mno ni Reverend Cephas. Tagirika. Na umesalimwa pia na Alfred. Nimesalimika. Sasa iko mama tunajengea hapa, tukoonea sasa. Sasa iko mama tunajengea hapa Donyonjero. Na wale investor wote huwa na invest na wao wametoa. Watu wanauliza kwa nini referee hatusikiagi akitoa? Referee kwa nini amenyamaza hivyo? Hata Reverend ametoa. Reverend ametoa ngapi? Reverend ametoa mingi mingi sana. Ametoa mingi sana. Sioni mtu ametoa chini ya 30 hapa. Washirika washatoa. Kabisa hata wameniongezea by the way. Mpaka wametoa mpaka wakasema sasa ni referee tu amebaki. Na hawatoi kitu kidogo, mwenye ametoa kidogo hata nao ni kama 20. So wana expect sasa wewe utakuwa hata na sijui ni kama guest. Wewe ni kama guest. Unajua ni CEO. Acha toe 20. Sasa washirika wenyewe wametoa 20, yule ametoa kidogo. Si mimi ni mshirika tu. Wewe ni CEO wewe. Wewe ni CEO. Nataka nitoe ngapi? Unajua ukiniuliza hiyo swali, sasa utaharibu sasa. Atakupatia miongo yote. Unajua watu wanakusikia ukisema hivyo ukiambiwa sasa utakwambia uende kwa site. Wacha nifanye hivi. Wacha niongeze ikuje 30. Umekuja bado unakaribia mahali nataka. Haujaenda vibaya. Good. Hapo. Umefika sasa hapo. Umefika. Sasa uko tumefika hapo umefika. Lakini si lazima ufike hapo. Si hatujakulimit. Unaweza punguza, si ndio? Unaweza enda mbele. Si lazima ukwamie hapo, unaweza endelea in case.
So thank you so much. Asante. At least akina Wamoyo Rainbag sasa wametulia, walikuwa na hasira sana, hawakuoni. Sorry, hata niko pale nilisikia nimeongea na simu sana. Kwa nini huwa ututazami? Nitawatazama. Wacha niwatazame. Baadaye kuna mtu wa Moyo alikuwa amekuongezea 1000. Ameniongezea. Imagine alikuwa amekuongezea hata kabla utoe. Asante sana wa Moyo. Asante sana. Mwambie nimeshukuru sana. Na hiyo pesa sababu unajua inataka kwenda kwa site. Tulikuwa tunauliza in case ungetuma saa hizi kwa site hata mafundi karibu hata wamekataa kazi. Sasa hapaje hivi? Nikimaliza kwenye ndiko saa hii. Ni mimi huyo. Bas. Ile barua ya kupepea. Bas. Thank you so much. Asante sana. Barikiwa sana. Asante. Thank you. Si unaona? Kama Wamoyo, kwani ilikuwa in spirit? Wamoyo wewe, wewe unatumiwa na Mungu. Ni ile tunasema Mungu tu anaongea ndani na Wamoyo hizo 50 together. Unajua alianza kusema hivyo jana. Si leo, alianza kusema hivyo jana. Hata niye sema tuchokoze mpaka Alfred. Ni kama alijua bado Alfred atakuja leo aendelee kutoa. Na mimi nilijua nitakuja leo. Na kama hangetoa jana tungemsukuma hapa leo. Hai, lakini alibali manijaga sana. Nimemuongezea 200. Wow. Nimemuongezea tu 200. Anafanya vizuri sana. Nani mwingine ataongezea rifali? Si anafanya vizuri. Hiyo 50 mchezo. Anafanya vizuri. Amefanya vizuri. Nani mwingine atamuongezea? You at least tutakuwa sure. 3 days are taken care of. Yeah, that's good. Ndio wamelipwa. Umepatikana. Unaona ukinisukuma unasukumwa. Soma message. Ate? Nilikuwa nimesema sasa hivi mtu atume niongezee au nilikuwa nimesema? Alisema ati amepledge, ukamwambia hapana tunasema kutuma. Ukituma ndio nitaongezea. Huyu ni yule tu, ni yule tu. Yule 6. Si umetuma ngapi? Metuma 500. Nimeongeza ingine 500. Umeongeza 500, metuma ongezea ingine 500. Bas. Good. Nakwambia kana komba hiyo time ungetuma hata 2. Ingekuwekea zingine 2. Bas. Leo ni leo. Leo ni leo. Leo. Bas na nimeiona imekuja. Thank you so much. Ya kuongezea rifali 2000 na hiyo 500 imekuja. Wow, thank you so much. Anajiita Beth lakini huku anajiita Shix Kapienga. Tutakuja kumulika jina yako siku moja tujue hii Shix Kapienga ni nini. Kwa sababu unaitwa Beth Kong. Unajua kuna jina unaweza jiita ikurudishe nyuma ama ikupeleke mbele. Wewe ni kujifunga ni mwambie ungetuma nitaongezea. Unaona kujifunga na kinywa chako. Mimi nimepatikana tu hivyo. Wow, so thank you so much. I think sasa tuko sawa. Na lakini ulisikia Queenessa aliniongeza 2000. Alikuongeza 2000? Ulitaja hiyo. Wapi? Hapa juu. Alisema tu send waves zinaleta shida. Sasa nitaitoa on your behalf, alafu sasa yatanirudishia. Lazima tuongeze. Good. Sasa hapo. That was a good day. Hata nilisahau nilikuwa na accident. By the way. Hata nilisahau kwa sababu sasa tumefurahia sana mpaka nikasahau. Hata ni mtu naona ananikumbusha. Tunarudia ulikuwa na accident. Tabia ndio ameamka anaona kama ni jana. By the way. Anyway, so thank you so much. Muendelee kutuma, muendelee kupledge mpaka tumalize hiyo mjengo. Hiyo mjengo itaisha kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Thank you so much and God bless you. Na yeyote ametoa Mungu akubariki zaidi na hata wenye wataendelea kutoa Mungu azidi kuwabariki. So thank you so much Alfred, thank you so much Reverend na hata Rifali na wale wengine wote wametoa. Asanteni sana. God bless you. It is now my humble pleasure to invite you to read your citation and award the charter to the Open University of Kenya. May we all rise kindly for the presidential citation and award of the charter, Your Excellency. Whereas the Cabinet Secretary for Education has submitted the charter to me with
recommendations thereon, and whereas Parliament has approved the establishment of the said Open University of Kenya in accordance with the requirements of the Universities Act 2012, and whereas I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, am satisfied that the awarding of charter to the Open University of Kenya will be of benefit to the advancement of university education in Kenya. Now, wherefore, by this presence, be it known that in exercise of the powers conferred upon me by Section 24(1)(b) of the Universities Act, I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, hereby award the charter annexed hereto to the Open University of Kenya on this 3rd day of August 2023, and wish the university great success. Asante sana. Thank you very much. And this is the moment when we transfer the instruments of power to the Open University of Kenya. And I have here the chairman of the Commission for University Education to assist. So here we have the charter. This charter is a legal document that authorizes this university to discharge its mandate. It signifies the grant of authority of rights, recognizing the prerogative of Open University of Kenya to exercise the rights specified. It also stipulates the powers and functions of Open University of Kenya, as well as the governance and management structures. You may. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we may appreciate. Thank you very much. The next instrument of power is the mace. The mace is the symbol of the Open University of Kenya's internal authority. Traditionally, the mace was a weapon to protect the king. Later, it developed into a highly ornamented staff made of metal or wood. It is carried by a designated official of this university, usually referred to as the mace bearer, to represent authority. It is normally carried during formal academic events, such as conferment of degrees during convocations, and it may now transfer. The next instrument is the logo, and as you can see, it's a graphic mark or emblem commonly used by organizations to aid or promote instant public recognition. It represents the university's name and corporate identity, and if you look there, you can see the O and the UK. You can also see a star somewhere on the O, and you can see it opens up. So this is an open university. All this symbolism is found in that logo. Thank you very much. The next seal, instrument of authority is the seal. The seal is an instrument which, when fixed to a document, including a certificate, guarantees its authenticity. It's an embossed emblem or symbol used for attestation or evidence that authority has been given by the University Council. It is normally used on all deeds, instruments, contracts, and other documents which are executed by or on behalf of the university. It is kept in safe custody by a senior officer of the university, and it may move. Thank you very much. And the final instrument is the accreditation report. The accreditation report outlines the various parameters of accreditation and the extent to which the Open University of Kenya has conformed to the standards stipulated in the University Standards and Guidelines 2014 and Universities Regulation 2023.
It captures the highlights of interaction between the Open University of Kenya and the Commission for University Education, and contains recommendations by the Commission for implementation by the university in order to ensure continued adherence to the laid-down standards. That report also contains the curricula for all those academic programs that are currently approved by the Commission for University Education and which are going to be offered by the university. So it's a very important document. Thank you very much. Now, Your Excellency, I want to humbly invite you to take your seat. And the government of Kenya has, to date, I think we have put close to 100 billion already in this facility. The power generation facility alone is like 7.9 billion shillings, together with all the other pieces of infrastructure that have gone on here. The government of Kenya has deployed huge resources because Konza Technopolis is a national piece of infrastructure and is a global outfit. This outfit here is going to serve the people of Kenya. In fact, we've just negotiated a big facility that is going to bring the entire infrastructure, digital infrastructure, technology infrastructure of Kenya into this facility. So I want to ask all of us who are here and to persuade all of us to share this facility. The buffer zone that surrounds the city is being planned. We will ask the ministry to help us. The chair of that buffer zone is the ECM of lands from Kweni, Dr. Sonia, and at an appropriate point, when everything is ready, Your Excellency, will call upon you to help us plan the buffer zone, because the success of this city is making sure that then you don't have slums here. They bought land across here. They are doing 200 modern homes. When I say Kenya must have peace, it's important, Your Excellency, that we have peace in this country, because it is that peace that will bring us the sort of investment I have seen from that. We trust you, and Kenyans trust you. The sword we gave you is to rule the country. Do it without fear or favor. Thank you very much. I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũcenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na ona ũkĩigithia menya nĩ hora igithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Nayo Konza International Techno City nĩrĩo itũra kĩrorerwa rĩrĩa Akenya mombereire, narĩo itũra rĩa Thayũ Gardens Konza rĩrĩo haha mũromo-inĩ wa Konza City, ndagĩka 3 kuma main gate ya Konza City, nĩ ndagĩka 10 kuma Machakos Junction, ndagĩka 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash ulihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million ulihe deposit ya shilingi 200,000 icio ingĩ ulihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Protishi ire na title deeds. Ũhoro makĩria aria na barũthi kũgerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. Ũngĩkorwo na kĩũria, woni, ona kana mateta begiĩ barũthi wa Thayũ TV, twandĩkĩre email farodhitv@gmail.com kana twandĩkĩre ithandũkũ ritũ rĩa marũa 1394-00232 kũrĩa Ruiru. Farodhi TV, wega umaga na mũciĩ.